Love is a journey, and every relationship deserves the chance to grow stronger. Join us from the 31st of July to the 2nd of August 2026 at Sholomani Hotel, Giyani, for the 5th annual Being One Again Couples Conference hosted by Kinsani Nyango. Experience powerful sessions on marriage, family, finance, mental wellness, intimacy, counseling, games, and more, led by inspired guest speakers and experts. Tickets start from 400 Rand for singles and 800 Rand per couple. Book your space today and invest in your relationship. For bookings and inquiries, WhatsApp 068 344 3526. Being One Again, because stronger relationships build stronger families. Loko tlanga music u rhandziwa hi swisiwana a swi endli tiphati a swi na mali na ku chata a swi na mali u nga tshama lembe hinkwaro karhi u nge voni munhu a vhakaxile la that means a ku na xaka ene xikwembu a xi phazami ka munhu wa ku tsakisa swisiwana a xi phazami xi n'wi nyika mali u ta jikela swisiwana a jikela swisiwana xa xo swi hlupheka leswaku you will never get money, you will just survive. A nge humesi i ta kuma mali a nga record a nga record a tshama ku swisiwana xa yena swi hlupheka se we you need to be va lava music hambi u ta u famba hi milenge kumbe u ta hi donki ne u ta hi donki u fika laha u teka donki leya wena u yi boha u teka donki leya wena u yi boha na stage ne u yi boha laha stageni u nghena u perform. They will like you because they don't want ku ri u te hi yini kumbe njhani, they want you. Mana hina eka Shangan Gang Podcast Network hi Ravumbirhi rin'wana na rin'wana evhikini hafu ku bile awara ya 12. Mi nga kayeli leswi hi swi twini mi swi twini hi mi tisela to hisa kumenemene na mavarivari eka Gaza. Kasi Ravumune ra vhiki na vhiki hi mi khomele mbulavulo wa leti na letiya. Hi ya emahlweni hi dyondzisa hi hlohlotela no hlayisa ndhavuko wa Xitsonga xerhu. Twanani la sonta rin'wana na rin'wana Ravumbirhi en'hwetini hi ku ya hi vhiki hi ku phamela swakudya swa tindleve evunangeni hi mbulavulo wa tiqambi teru na eximoyeni hi pfuxelela vupfumeri ni mbulavulo. Seketela, rhandza u tlhela u avelana na van'wana ntsena eka Shangan Gang Podcast Network. Okay, mahlangana minjhani kusuka a Tsanini a Phalavurwa a Giyani Malamulele vo Elimi n'wana matiko lama na mixaweta hinkwenu mata ku khosa ne fanele hi tsusa la ya disturb khosa so ximungu hi le ku teni ximungu. So guys, this is the special episode ya Shangan Gang. Goma ku subscribe mtlhem like mtlhem byela maxaka na vanghana na lava mahanyaka na vona. Loko ri na nuna u nga voni ri wexe n'wana nuna wa wena swa fana maholova no holova. So ile episode yo mi tsakanyana loko mi ri vambirhi because I'm not the hobbies a ka ha tsakisi nchumu kahle kahle mo hanyela vana kahle kahle. Here's a new hobby, an award-winning podcast. For episode. So DJ anivulangi site rin'wana ra Vatsonga ne. Yeah. So ni la ku n'wina mi byela ku why ni nga vulangi ku ri na ve le Mpumalanga Mixeweta mi ta va byela ku why ni nga vulangi vito leri amukela guest ya hina. Yeah, before ya kwalano hi nga rivali ku la hi nga tshama kona hi le Midrange Golf Course ne. I ndhawu yin'wana ya kahle ngopfu. Loko mi la ku ta mi ta vona bolo tshama ku tele, loko mi la ku ta mi ta dya va lava u va vula ku ri va se vo hanyela vana va nga ti humesa va ta la ya ku kahle swinene. So the reason u nga vulangi it's because namuntlha hi tshami na dokodela ne legend ya hina
Yes. yi ti vitana ku hi yona legend 50 a ni swi tivi a wu swi tiva na A nga swi a wu nga swi tivi A ri nga swi tivi. wa yi tiva legend 50 Na yi tiva Legend 50. yi njhani Legend 50 yi kona ka makhelwane. Ni ta va ni nga boxi ku i mani because va nga va endla hi ndlela yin'wana. Na swi ta ku ya phusha loko se fa yi khandziyane ya khandziya. Na swi ta ku yi na power. so swi vona loko munhu o za a ti vitana legend 50 Yeah. wo vho swi tiva ku ri ka phushiwa swinene Strong. I papa wa ma 2K swi rhandza malebvu lama mo basa lawa so namuntlha hina Dr General Muska ne hi ta va hi tshame na vona namuntlha va hi byela ni tsaki ngopfu because khale hi va lava Khale. ya i khale hi va lava so lava namuntlha va hi hlamusela kahle ku ri va suka kwini hi ta switwa swo tala namuntlha loyi kha hi va vutisa hi ta switwa so Matsonga na Machangana va le bush Yeah. Akhonhuku Ximhungwe as Khosa yi hlamuserile kambe Bushbuckridge yi na matiko mo tala ne na rin'wana sungula hi H man rhandzaka. Ku na Haze View. yes kuna as a view Ngavutsi mo ta ku na ku tiva Vale. ngavutsi tala. kuna le Thula Mahasha vukon'wanini bya mina Yeah. kuna a ni swi tivi maxava ni languta hi N'wana mi ku tiva ku hi maxava ka vito rin'wana ro tsatsanyana. Engine Court. Handle ka Engine Court ku na Engine- rin'wana man. kuna le Engine Court Ku na rin'wana man. Mi nga tshami jikajikela ka rona man. Atlhavekisa. Ya so yeah I'm sure weta Vatsonga Machangani va ka hina namuntlha hi tshame na legend ya hina so hi ta va hi kha hi tiva to tala hi yona Okay, dokodela mamukela swinene ka siku ra namuntlha. Amukela swinene. ya ni khense ngopfu ku amukeriwa namuntlha lexi ni lavaka ku sungula hi xo i ku ni ti tivisa hi ku hi Xichangani loko u fika mutini wa ti tivisa ku hi we mani vito ra mina hi mina Dr Chris General Muska Mkhonto ka Shaka Mafumo Mabungwana Zikhali Magwaza umkhaliphi umajakajaka owela ngesheya kumfula kwazi umuntu ongenacala intukulo ka Mashava intukulo ka Mnisi Yeah. intukulo ka Suwilana intukulo ka wa tiva ku ri mina xivongo xa mina na lani ni tumbulukaka ni huma kona ni ya karhele ngopfu hi swivongo swa ku tala ngopfu loko no swi hlamusela namuntlha ri nga ze rixa Yeah. kambe lexi na ku vula xo i ntukulu wa Vangoni i ntukulu wa Gwambe na Dzavana Dank. DJ. so doctor mina lava cause namuntlha kahle kahle hi la ku tiva hi n'wina ne hi swona before hi nghena ka site ra n'wina ra music lava mi hi tekanyana mi hi hlamusela nyana ku ri okay kahle kahle Dr Chris Mkhonto i mani before hi nghena ka General Muska la ku tiva ku Dr Chris Mkhonto i mani kahle kahle maxaka ya mina ni nga ti lumalumi Chris Mkhonto i jaha ra le Bushbuckridge ka tiko rin'wana leritsongo ngopfu swinene ri vitaniwaka swa ku hi le Zambia hi laha ni nga velekiwa koho ni va ni ya xikolweni primary laha ni nga dyondza a Hluvukani primary school leyi nga kwalaha Zambia ni va ni ya secondary kwalaha Zambia ka secondary leyi namuntlha yi nga high school eku yeni ka hina a yi vitaniwa ku hi le Mahuvo yi ve yi cinciwa yi vitiwa Eric Nxumalo yi va yi ta cinciwa sweswi se ku nga Zambia High so hi laha ni nga fika ni dyondza koho loko ni heta kona ni ve a ka ha ri secondary ni va ni ya high school ni ya dyondza Thula Mahanci ka high school leyi vitaniwaka hi le Eric Nxumalo hi laha ni nga fika ni dyondza koho ni va ni suka ka xikolo xexo ni ya dyondza a area leyi va ngo hi le ka Malamule
kuna xikolo lexi vitaniwaka hi le Bondzweni hi lani ni nga fika ni endla matric ya mina hi 91 ni ri karhi mani ni va ni ri jaha ra kwala Bushbuckridge ni kulele kwala va ku tala va ntiva kwalaya swi va swinene swi kutani kambe swi nga tiviki swa ku xitikwani lexitsongo xa ku fana na Zantia xi ta va xi khome vadokodela swi nga tiveki kambe ke Xikwembu hi xona xi na xi tiva hinkwaswo ka swona hi laha ni velekiwaka kona na ku tshemba ku la munhu a tswaleriwaka kona swa n'wi shape ku va munhu loyi a nga yena namuntlha and loko ni mi languta ni vona mi ri munhu loyi a nga n'wanuna ntiyela loyi a nga kurisiwa kahle kumbe ku kula kahle and na tiko ra contribute so loko munhu a nga tivi tiko ro fana na Zambia mi nga n'wi byela ku i tiko ra njhani so and ri mi pfuna hi yini growing up ya xa ku sungula tiko ra Zantia i tiko rin'wana leritsongo ngopfu leri nga xikarhi ni ngo xikarhi ka tintshava ku na tshava hala na hala i tiko leritsongo ngopfu swinene lero hinkwerhu ka hi tshamaka laha hi tivanana hinkwerhu ka hina hi maxaka ene lexi nga ni tsakisa ngopfu i ku ka xitikwana lexiya mina ni kule ni tiva swa ku wanuna loyi a ringanaka na papa wa mina i papa na le ka mina a swi kota ku nyika nawu loko a ni kuma ni endla swo karhi a ni komba ndlela mhani loyi a ringanaka na mhani wa mina a yi ri mhani wa mina hi kule hina hi kula je hi loko hi ri maxaka hi hanya xikan'we hinkwerhu ka hina hi mhaka ya tivana hinkwerhu ka hina ene vunyingi bya hina vhele hi maxaka hinkwerhu ka hina hi nga la Zantia se swi ve swi ri swa nkoka ngopfu ma vona loko mu hanya mu surround-iwe hi vanhu lava mu kumaka milawu loko mu huma ndleleni hala na hala hi swona swi kumekaka swi shape vanhu u kuma ku ri loko va kula va ri na vutlhari kumbe vutivi bya swo tala ngopfu emisaveni ni nga vula sweswo hi tiko leri ra le kaya I mean i xitikwana xitsongo but vuxaka lebyi byi nga koho hi byo byi hi kurisaka byi endlaka hi va leswi nga xiswona inkomo na question kwala Mr. Masha I'm right va ti khavara ka sweswani va ti khomini mi lava ku loko se hi nghenini va ta ku hey yeah na tisa ku ngunyuta ku mizanduka a hi ta fika loko la okay so mina ni la ku tiva ne as mi hlamuserile ku ri mi kule njhani mi kurisiwe njhani I can tell ku respect yi kona too much yi kona respect na ku ti rhandza na swivo ku ya i munhu loyi a ti rhandzaka lava ku languteka kahle vanhwini of which it's good as a public figure it's good as a public figure ku ri loko u fika vanhwini u fanele u va u ri kahle u languteka kahle so I want engage va kota ku engage na munhu un'wana na un'wanyana exactly na respect wa yi kuma hikuva u basile so ni lava ku tiva mi hlamuserini makulelo ya n'wina ni lava ku tiva ku ri i nkarhi wihi laha mi nga fika mi discovera ku ri okay kahle sweswi se no fanele ni nghena ka music ya kumbe ni nga vula ku ni rivele swin'wana katsongo ni nga se hlamula xivutiso ya Chris Mkhonto i n'wana wa George Mkhonto na Ria N'wamashava ekaya a hi ri 4 firstborn ku ri Nhwanyane mara va hi siyile se ku sele hina vanharhu se tanihiloko hi hanya misaveni na yena papa na Makhe va hundzile misaveni so ni tswaliwa hi jaha leri George Mkhonto George wa Kia wa Majosi swi famba swi ya kun'wana ka ku na hina ya swi tivi ku se vatsongo and then ku hlamula xivutiso lexiyani xa n'wina xi repeat kambe ni la ku kuma kahle ni ta kutwa
ya na ku twisisa kahle ku ri a mi nga ri artist before mi nghena ka music Yeah. na ku tiva the time la mi nga fika mi swi vona ku ri hayi man kahle no fane ni humelerisa nyiko leyi ya music like mi swi discover njhani swo fana sweswo. Okay, mina ni nga vula swa ku early 80s ni sungule ku rhandza music hi mbilu ya mina hinkwayo. Ni twa loko chaya music ni twa ku na something in'wana in fambaka la emzimbeni wa mina. Lani kahle ni sungule ku yimbelela ka tikhwayere mina ha ri primary. A ni yimbelela ka tikhwayere ni swi rhandza ku yimbelela vele ni ri ka tikhwayere na ha ri mutsongo and then swi famba lani swi nga fika loko ni ta fika secondary la ni nga sungula ku vona ku ri no swilo leswi na swi rhandza hikanene loko ku ri na ti-farewell la xikolweni a ni fome group yin'wani ya la xikolweni laha hi yimbelela music lowa va ngo xitathamiwa vona o Black Mambazo ya ku va mehe ni leader kwalaya so ka ti-farewell loko hi yimbelela vanhu va swi tsakela va swi rhandza and then lani swi nga fika ka ku ni ze hi 1987 ni joina band yin'wani a yi ri ya le Njinkhota a va yi vita ku ri i Fantasy band leyi ni joina yo mativa kusuka Zanti ya Njinkhota i mpfhukanyana swinene mara a ni swi kota ku ri Friday yin'wana ni famba hi milenge ni ya eNjinkhota lena ni ya practice Friday Saturday Sunday ni vuya na hi milenge ni vuya Zambia so ni fika Monday ku wa xikolweni phela so ni va munhu wa ku tani ni swi rhandza then ku ve ku fika siku rin'wani lani ni nga fika ni ya ishowini ni ya vona band leyi a yi dume ngopfu eBushbuckridge band leyi vitaniwa Soul Lovers ni kuma ku ri band leyi ya ba man ni tsaka ngopfu man wa tiva swa ku swilo loko swi rhandza u tsaka man na loko u etlele u lorha na u yimbelela u khome microphone ma tiva swa ku te swi famba va 88 ni ve ni joina band leya ya Soul Lovers but a swi nga olovi ku joina band leya what happened Soul Lovers a yi ri band leyikulu yi tiveka mhala hinkwayo ka mhala ni vula hi Bushbuckridge laha a yi ri kona loko ni ya joina band leya ni joine hi ndlela yin'wana ya ku Soul Lovers a va endle risimu leri ri yimela xitichi ka ha ri Radio Tsonga se risimu leri ri yimele xitichi va wina swi boha ku ri va ta joni ka ti-competitions kasi ku na show laha Thula Mahanci laha ti-show leti a ti endliwa hi mfumo wa Gazankulu yi endliwa Giyani Ritavi Malambulele Mhala hi swifundza leswiya hinkwaswo so a ku endliwa show laha ka xifundza xa hina xa Mhala Soul Lovers leyi nga duma phela a yi kona ho teka band ya hina ya Fantasy hi fika hi kombela ku ri nona hi kombela mi hi lombanyana na hina hi la ku zama va hi lomba loko va hi lomba no nghena ni imitate tingoma ta reggae imitate tingoma ta Lucky Dube Bob Marley mina music wa mina u rhandza ngopfu wa mina loko ni tshamile ni la ku hleketa swa mina it's reggae music hi wona endlaka u ni connectaka na misava u ni connecta na hinkwaswo loko hi fika hi nghena hi chaya se ni chaya music luwa reggae vanhu va tsutsuma va wisana va maka hi fike hi endla xitori siku ra yero ka show loko va Soul Lovers va vuya hi le Joni va fika va byela ku hey Soul Lovers nge hi tirhi la Mhala a nge hi tirhi ku na mfana un'wana hi nga n'wi vona showini ku na mfana un'wana a nge hi tirhi Soul Lovers wa le kwini wa le Zanti ma tiva ku ri vhiki leri landzelaka va suke Thula Mahanci va ni landza a ku ri na misa un'wana laha ka hina Bushbuckridge a dume ngopfu ka Nhlungwane va ku boy a dume ngopfu misa loyi a duma hi ku a ri munhu un'wana wa ku a twakala la famba ko kun'wana na kun'wana a twakala tiko leri ra hinkwaro ka a hi swi tiva na loko u nga mi tivi vito ra yena kumbe ku n'wi vona u nga swi tivi ku n'wi vona hi ku n'wi vona mara hi vito ntsena ku na munhu loyi a nga mi tivi se munhu loyi a ri munghana wa boss ya band leya Soul Lovers
se loko va va byela sweswo vo pfuka va dumisa movha va talini va ni kuma ni exikolweni mande va fika va paka movha va tshama xikolo xi huma va ni yimela loko ni huma va ni vita va fika ni nghena movheni lucky loyi a tlanga ti-keyboard ka Soul Lovers the late Noah Khoza a ni n'wi tiva hi ku loko va ya chaya kun'wani ni ya ni va vona so loko ni fika laha movheni va ku na vanhu va ku vita ni kuma swa ku na ya driver ku movha boy luya u tshame ndzhaku ka movha loko ni fika laha ni pfula xipfali ni tshama kunjhani se ni jweli swa ku ni vhakachela hi vanhu lavakulu Soul Lovers band leyikulu misalwe heyi a ni nga tshembi swa ni nga va kusuhi na yena se va ka hi rhume hi boss ya hina swa ku hi ku landza u ya thula manje hina va Soul Lovers ya thula manje mi landza no mina ni nge swi koti ku famba na n'wina namuntlha ni fanele ni huma ni landza mhani va le nhoveni na tihomu ni fanele ni ya fika ni teka tihomu va muka va ta ya kaya va ka sweswo nkarhi wa sweswo a wu nge he kona hosi yo famba sweswinyana ya thula manje na wena futhi a hi ku vutisi yo ku byela se mbilwini ya mina na n'wi vona musi luya the late Noah Khoza loyi wa Soul Lovers wa swilo leswi tirhaka hi swona a ku na problem va hetela va ni cince mihleketo ni ku hayi mhaka ni ta n'wi landza hi minkarhi yin'wana imani ni famba na vona ya vona swa ku endleka ni famba ni ya thula mama loko hi ri ndleleni muyisa luya a nga landzaku luya boy u ri ka mina u ra he hosi game leyi u nga nghena ka yo wa swi tiva swa kafiwa na ni ku ako wa swi tiva ku ri kafiwa na ni ku no a ni swi tivi se ako hi mina boy vito ra mina a no to va ku na boy loko ka hi mina boy ni tlhe ni tlula laha ni nga koti ni langusa ndzhaku swi nga endleka va nga n'wi tivi boy va yisa laha ya va nyike nyana picture nyana boy a ku ri un'wana muyisa a dume ngopfu la Bush muyisa luya a nga chavi nchumu muyisa luya a ri un'wana wa ku xin'wana a xi lavaka wo xi endla kun'wana na kun'wana la nghena koko ku fane ku twakala yena a ku ri Mr. Teka hinkwaswo ya swi ve swi duma ngopfu Bushbuckridge va ku na matshanga hi mhaka voho va boy loko swi duma swa ku na matshanga ku ri mhaka boy a driver ngopfu ngopfu movha a swi tiva ku driver hi tindlela tin'wana ta ku chavisa ngopfu boy a endla mhaka yin'wana ya ku a swi kota ku ri a fika ndhawini a fika spina movha a va ri na movha ya baki ya El Camino va ka Nhlungwane hinkwavo va yi bohe a seyila laha ndzhaku i layiche vanhu va tele laha 8 10 12 ya vafana va va ka Nhlungwane a driver a fika spina movha ku bunya ritshuri vanhu va tsutsuma va yima le kule levo loko ritshuri ri hela pfula xipfala huma a pfula seyila leriyaku ku huma vafana lava la u vona vanhu va tsutsuma va hakalaka muyisa luya a ri na swin'wana swa yena so muyisa luya ka ku hi me boy a ni tlula ni mulangusa a no twa hi vito ku na matshanga ku na Nhlungwane ku na boy I'd imagine a boy okay ndoda wa sweswa game leyi nga nghena ka yo kafiwa hi me boy ni chava kwala no ka ni swi tiva ku no game leyi nga nghena ka yo kafiwa se ni famba mbili ya mina tsaka ni ya fika thula manje ni fika thula manje a byela boy luya wa ti-keyboard a connecta ti-keyboard hi n'wi ringeta swa ku njhani kasi va twile ku ri no ku sale ku tshwa nhova lahaya showini laha mfana luya a nga na kinga a nga na problem hi lweyi a hi loko kwalani ni kumeka se ni pfuleriwa michini swa ku ni fanele ni yimbelela hi ku chuha rito ra humanga ra humanga rito ri nga humi rito boy swi nga hayi mutshikeni ne mara as long sa ri la bendini a joyinela ka bend ku right u ta yimbelela siku n'wani u ta za yimbelela ku na problem hi loko se ku ya ta boss ya mina ya Soul Lovers the late Wara Khoza misa luya u ni pfune ngopfu vuton'wini bya mehe ka ku namuntlha ni tikuma ni ri leswi ni nga hi swoho hi music hi van'wani na ye boy hi van'wani va nga ni pfuna
va hi sapota hi ri vafana hi famba ti-event to ya kwini na kwini loko na ti-show ya kwini va Giyani kwini hinkwako so that's how mina I joined Soul Lovers boss loko a fika ku ndoda we se u joinela ka band leyi so band ti-benefits ta la loko joina band leyi one hi ta ku endlisa license two next year u fanele u ta dyondza la Thula Mahanci la xikolo u nga ha dyondzi leswaku ku ta va na ti-rehearsal nene u ya xikolweni i ntiyiso license ya mina ni endlise hi Soul Lovers exikolweni ni yile ni suka leyi a ni ri kona ni ya dyondza Thula Mahanci le Eric Muma so kusuka kwalani maxaka ya mina swi ve swi famba lani ni nga sungula ku ve ni tirha na yo Soul Lovers hi sungula ku recordisiwa hi xitichi xa hina xa Radio Tsonga ku na vanhu lava vuton'wi bya mehe ni nge pfuki ni va rivarile until I go to my grave the late Makelani DJ Makelani the late DJ Roy Ngoveni the late DJ man Mashava Malumi Mashava na va Chow DJ you know vanhu lani vulavulaka hi vo ni vulavula hi ti DJ leti ti nga swi kota ku yaka tinqambi ta Vatsonga Machangana DJ ntirho wa yoho hi minkarhi yeleyo hina leswi a hi swi vonisa xiswona a ku ri ku ingaku a va phikizana ku ri mina ni la ku end up ni ve ni swi kotile ku yaka artist yo karhi leyi nga ta va big in the industry and you know those people a va swi kota ku ri time and again va tshama va hi byela how must we behave as the artists na inini hinkwaswo those people va play a role leyikulu ngopfu ka vutomi bya hina maxaka ya mina ma tiva bya ku va yisa lavaya a va swi kota ku ri loko u humesa risimu va tshama henhla ka roho va ku byela hi risimu leriya ra leswi ri vulaka swoho a nga se ri chaya loko a ri chaya fika yima xikarhi a ri pfala a vulavula swo karhi a ri pfula leswaku ma tiva ku ri hi lani vuyimbeleri hina hi nga tsaka ngopfu hi swoho loko ti-DJ ta xitichi xa hina xa Radio Tsonga namuntlha nga Munghana Lonene leswi a va swi endlisa xiswona that's why kahlekahle loko mo swi langutisa hi minkarhi liya a ku na DJ leyi yi nga va kona hambi hi ku hlaya mahungu DJ a ti byela swa ku a excela ka le ntirho lowu a wu endlaka a wu swi twa loko pfula radio mahungu ya misava mi mahlayela hi Makhayenge Ernest Nkanyane leswaku wa ta ku ri u swi twa mpfumawulo wa Vatsonga Machangani leswaku no mpfumawulo wa Vatsonga Machangani u tiyile u yimile mara lexi xi nga ta xi ta humelela makwini wa mina i ku va fambile ni nge vuli ni ku Xikwembu a xi hi nyikile xi tlhele xi teka Xikwembu a xi nyiki xi teka Sathana u hi tekele varhandziwa va hina lava va nga fika va endla ku cinca lokukulu ngopfu ka xitichi xa hina na le ka vuyimbeleri i vanhu lava ni rhandza ku va khensa ngopfu hi vo va ku sungula ku veni va hi pfuna hina va Soul Lovers va hi recordisa hi recorda na ti-jingles ta Radio Tsonga leyi nga Munghana Lonene ku na ti-jingles ta ku tala mina ni sungule ku recorda ni khoma microphone ni recorda hi vo DJ valava a va famba va arrange va famba va recordisa ti-group va famba fika record ka u recordiwa hi leswa mabandi fu loko mi recorda loko u fika u endla mistake kun'wana ha sungula mdzana hi ta sungula hi vuyela ndzhaku ma twisisa so you know va yisa lavaya ene va ri na timbilu mani wa tiva swa ku a hi hanya na vona va na timbilu na va karhi va tiva swa ku no time and again va le ku hi dyondzeni va vona u fanele u behave so nga endli swa so nga endli swa so endla swi swa ku fana na sweswo hi recorde ngopfu tijingisi Radio Tsonga kula u ringana na ndlopfu Radio Tsonga hi minkarhi liya tijingisi letiya me a ni ri xifanyana hi ri kwala ka Soul Lovers so mpela hi ve hi kula ku kuleni ka hina swi fika lani hi nga hetelela hi tikuma hi hlangane na the late Peter Tinette ma vona loko vo swa koteka ku ri munhu loko a lovile a pfuxiwa ku laveka donation yo karhi I'm the first to donate
ka ku the late Peter Tinete va pfuka talent leyi a yi ri laya a yi chavisa ngopfu talent leyi a yi ri laya mina hi yena nga fika ni kuma ka Soul Lovers ku no hey this boy's got something loko a ta hi teka va hi recordisa first album ya hina ya hi nga yi recorda ka Soul Lovers yeah maskani wa delela machela kombile hi teke Peter Tinete va hi recordisa studio va hi producer kusuka kwalani a tshama la nkolweni ka mina ku no this boy a byela na boss this boy's got talent, he's going to be a big superstar mativa ni ve ata anteka ni tshamile mina ka Peter Tinete Tzaneen epi leka ka yena Peter Tinete Tzaneen hi la mina ni nga hlangana ko na my brother Pin le hi la hi nga hlangana ko mina na my brother Pin so Peter Tinete mina hi music ni yake ngopfu how to compose swi swa ku tala ngopfu how to perform matisa ku ri kuna swilo leswi loko dyondzisiwa hi vanhu lava nga na talent vanhu lava nga vakulu va tivaka loko u pfula tindleve na ku yingisela na ku langutisa swi endla ne wa kota ku vini u kuma na we u kurile hi vuyimbeleri mina Peter Tinete antiswa ni nga vula yini man wa tiva ku ri it's a pity vele tani loko ni vula ni ka hina Vatsonga Machangani swa kala ku khensa vanhu va khensiwa loko va lovile i nchumu lowu vavisaka ngopfu swinene ene loko va lovile vo rivariwa tanihi loko va nga zangi va exist ka vutomi bya hina kumbe tanihi loko hi ri Vatsonga Machangani that's my big worry hi vutomi la misaveni vutomi byi yime hi ndlela yin'wana but maybe that's the way life is wa vona loko munhu a lova swi herile na yini but Peter Tinete ni tsundzuka na sweswi risimu leri ra yena sweswi a nga ha ri kona u lovile mara loko ri ta va remixisiwa ri endliwa hi tindlela tin'wana ri nike hina hi hanyaka hinkwerhu tinqambi homework na munhu a nga ha ri kona a nga kona misaveni sweswinyana but to show the talent that was there and na ku mi byela sweswi swin'wana wa tiva if you want to be a good musician you need to listen to the music ya ti-artists leti ti nga na talent leti ti nga na talent ngopfu you listen music yabo how they were singing and compositions then u ta tlhariha u ta kota ku tsala tinsimu leti nga ta vulavula Peter Tinete na mi byela Peter Tinete loko a hanya na sweswi a hi ta va hi cina khai na sweswi just one song a record a hi ta va hi cina because he had talent he's the only artist man mi tivaka wa ku a tlanga music wo karhi loko music wu cinca because music after 10 years wa cinca ku nghena something that's why namuntlha hi vulavula hi ma 2K what is it so loko u cinca music a cinca vuya kola ka game leyi yi nga cinca yi nga kona a tlhela fika kwalane a endla something very big to hit ari kwalana mina he's the only artist ni tivaka akuna yin'wana ni tivaka that's why that's something that he never even teach me while he was still alive that's why namuntlha u kuma ku ni nga swi koti loko ni langutisa ni swi vona ku okay hi nga cinca ya ka ma 2K mara hi ta cinca hi ku yini hi ku hi kurile because that's one thing lexi akalaka nga ni dyondzisanga because that guy who beat hit that music wa yena lo anga usungula nkarhi lo avuya loko cinca ku tumbuluka va Buttpenny a cinca avuya ka tempo because tempo leyi tlanga it was 120 a cinca avuya ka 90 loko Buttpenny ata nghena that beat liya avuya afika tsala tinsimu leti na namuntlha na sweswi ta ha vulavula so it's something that ni twaka Peter Tinete ni mutsundzuka siku rin'wana na rin'wana ra Xikwembu ni tshama ni ri ku mutsundzukeni connection yin'wana yo karhi la ku twisisa loko mi ta humesa Dlembulani I think you're dedicating it to him exactly
Timbulani leya ro kufa ku etlela. Yeah. Go kwetlela. Yeah. Tikoma nga ku there you were trying to express. To be honest ne laya ne risimu leri a ni ri yimbelele ku vava kun'wana lokukulu ngopfu. Risimu leri ya kahle ne a ni ri yimbelela ni hlekete hi Peter Tinete, ni hlekete hi maxaka me hinkwavo lava kala va nga ha ri kona. Yeah. La misaveni lava ni nga hanya na vona va kala va nga ha ri kona. So ka yin'wana minkarhi vhele tinsimu ne ti tata hi tindlela tin'wana na tin'wana to hambanahambana. Like munhu wa ku fana na mina ni la ku hemba ni hembela machangani Vatsonga va ka hina. Mina loko ni etlele ni etlerile a ndzi tshama ni lorha na nghoma na yin'we. A ni la ku mi hembela a ndzi tshama ni lorha nghoma na yin'we a ndzi tshama na siku na rin'we. Lexi xi nga kona mina mina hi suka sweswi hi nga kwala hi famba hi ya studio. Mundzuku na mpundzu vanhu va ta va chaya ngoma. Loko ze hi fika la ku nga studio ku ri na tinsimbi se ti hlanganisiwa. Mundzuku na mpundzu va ta va chaya ngoma. Mina I'm just like that. Once ni vona mchini liya ni tshama ka mchini. Swin'wana swa ta kwalana ni tivi swi ta hi kwini. Then the song will just come like that. And then hinkwati tingoma ta General Muzka mi tivaka a ku na mu nga mi search le kaya ka mi search hi ndlela mi nge kumi na phepha na rin'we ni nga tsala ngoma. Icon. I just get into the studio. Loko chayiwa ti-instrument ku chayiwa something will come and I will sing. Ni swi yimbelela ni vhe ni nghena hala studio immediately ni nghena studio ni yimbelela. Loko no ta yimbelela mundzuku loko ni fika se ni rivele. Yeah. So what I do is I record immediately loko swi ta ni record and then hi hundza ka risimu. Then when I come tomorrow then so it's time for me to listen. Se ni endla yini se ni hlantswa ke. Ni brush se ni hlantswa ni chela leswi va ngo spices 6 gun. 6 gun. Se ni cheleta hinkwaswo ke se ni nyikela ni ka iPhone. Mara ani lo risimu mi. Mataku ni lokto wena loko ma ha ri kwalane. Lokto hi ri risimu leri mi nga record ku sungula mara tsundzuka. The very first song you recorded under General Muzka not mi nga mi ri ka band. Yeah. That's it. A ku ri Risimu nga recorda ni ri General Muzka not ni ri hala ka ti band kuna risimu leri ra ku mele tsale majaha tlela va ni tshika mama. Mele tsale van'wana va tlela va ni tshika mama. Va ri mina na pfuka na vusiku na va loya na vusiku. Se ni ku loko ni loya ngi ni nga dyangi khale ka ha swi hlangi. Khombo ra manana wa mina kaya a nga ta dlawa hi mbitsi. Se hleketa nguni. No, ntiva chorus. Ntiva chorus. Was the person ntiva chorus. Also, sumera loko mi ri tsala as the first song of General Muzka, mi ya ri record. Beta vatsala. Loko mi ri Hayi, ku ya hi music hi maxaka. Ku tsala. Loko mi ri record like ku ni leka evuton'wini bya n'wina loko mi byame because ni loko ni twa message wa kona nga ku loko munhu o ri tswane u ta ku dokodela nga ku a va lumbetiwa swo karhi laha. No risimu leriya loko ni ta ri hleketa loko hi ta ri endla mina na swi rhandza ku tlanga hi ku hleketa. Me nchumu un'wana na un'wana ni wu vonaka ni langutisana na wona hi matihlo ne loko ni hambana na wona ni va ni ku hlekete hi tindlela ta ku tala ngopfu swa ku u nga ni pfuna yini u nga endla yini. Risimu leriya loko ni ta ri kamba ni sungule ku ri kamba loko ni vone vatswari va hina leswi va nga hluphekisa xiswona ku va hi kurisa. Va hi kurisa hi ku hlupheka va yisa eswikolweni va hlupheka vatswari va hina. Ku ta fika nkarhi luwa matsundzuka loko ku ta sungula ku vana va Vatsonga machangani van'wani va sungula se mathicara van'wani tinese van'wani yini se ku sungula nga ku se ka vonaka ku ri education na le ka hina Vatsonga machangani ya nghena. Then I realize ku ri loko va ze va fikelela xiyimo lexiya van'wani va suka va suka va ya ka mimiti ya vona va siya va sukela vatswari va vona tanihiloko Bibele yi hlaya sweswo. Mara a swi vuli swa ku loko mi siya vatswari van'wana ma ha va sapota ma ha va hlayisa because mi twisa matimba ya vona ya ku veni va tirha kumbe va hanya la misaveni va endla xo karhi ma helele ka n'wina. So hi nkarhi lowu n'we mi fanele mi va pfuna hi nkarhi lowu n'we mi ya ka mimiti mu huma mi famba it's okay fambani mara vatswari va n'wina
tivani ku va hlayisa mi swi tiva swa ku matimba lawa a va ri na woho ya ku ti tirhela va tirhile n'wini ni zonde ngopfu mina munhu hi mbilu ya mina hinkwayo ni mu zondile lero hambi ku n'wi vhakaxela ni nge n'wi vhakaxeli ni n'wi zondile munhu wa ku zonda vatswari va yena ni mu zonde ngopfu munhu wa ku a humelela mi swi twa va ku mara mani hey i na mali mani kumbe u famba hi Range Rover kumbe u famba hi V-Class mara mi ya hlangana na mhani wa yena ne mi kuma ku mhani wa yena ne va ri na mpupu unene wa ku adya a nga na wona mara mali ya xaveliwa ticheri ti xaveriwa mabyala ya ku durha ku xaveriwa yini mara mhani wa yena loyi a nga mutswala 9 months a tshama na yena a mi kurisa a fika laha se a nga kula a va na vutivi misaveni a nga ha na mhaka na yena mativa mina mbilu ya mina ya vava ngopfu loko ku fika siku leriya ra vamhani leriya ni vona vanhu va huma a switolo va xave mablomu makhekhe va xavela vatswari va vona mina rila mfu ni paka movha kun'wana tlhelweni ni rila ni ku N'wamaxava loko a hanya N'wamaxava mhaka wa mina mina ni rhandza mhaka wa mina mbilu ya mina hinkwayo hi mhaka ku lova ka mhaka wa mina ni ve ni tlhangatlhangana na swilo swa ku tala ngopfu ni va ni vabya lani ni nga ha tikuma ku ri se ni munhu loyi ni nga na high blood it started hi rifu ra vamhani loko ku ta lova papa mina swi va se swi nyanya ngopfu ni ve ni ri munhu loyi ni nga hanyeki kahle mara kuma ku ri well hi ku rhandza ka Xikwembu ni recover ka hinkwaswo mara a na ku mi hembela machangani vatsonga va ka hina ni mu zonde ngopfu munhu wa ku a nga rhandzi vatswari va yena a nga hlayisi vatswari va yena mina hi vumina mina nga mani nga dyi mina nga mani nga ri na yindlo ni tshama ka yindlo yin'we ya byasi ne mara mhani wa mina tshama ka Scotch roof mina I will be happy I will die happy I will die peacefully ni nga na nkingha nchumu swilo leswi va ka hi ri na swona misaveni hi na swona misaveni ta famba hi siya hinkwaswo u nga bomba hi hinkwaswo leswi va ku ri na swona but loko wa hanyeriwa hi mhani na bava ko ku mina hi mavonelo ya mina ya swa vutomi ni kule ni twa va ku misava ya hela and I wanted to know or to find out ku ri kasi misava leyi hela njhani mina hi ku hleketa ka mina loko se ni tshame hansi tanihiloko ni ku byeni ku mina ni tlanga hi ku hleketa ni ya kuma swa ku hayi ku misava leyi fambaka yi ta hela leyi nga pfuki herile ta tshamisa hi sweswi loko va ku misava ya hela ka munhu hi loko u feriwa hi mhani u feriwa hi bava misava yi herile ka wena you are on your own hambo va u ri na your brothers your sisters na yini you are on your own because loko u vabya wena u vabya sweswi kumbe u kuma na accident u tshama ka wheelchair u ta va u ri na vona va makwavo u ta va u ri na vona va sesi va buti maxaka swi ta va karhata ngopfu ku ri wehe va nga ku chovha hi wheelchair va ku yisa kun'wana na kun'wana but I can tell you loko mhakhi wa wehe a hanya mhakhi wa wehe a hanya a ta ku chovha hi wheelchair va n'wi hleka a tlhela a smile a ku no ni chovha n'wana wa mina so if ku nga ha ri na munhu wa ku hi minkarhi ya ku biha ya ku fanele a ku pfuna you must know ku ri misava yi herile ka wena that's why mina ni kwata ngopfu hi vanhu va ku tlanga hi vatswari va vona munhu loko u tlanga hi mutswari wa yena ni swi vona mbilu ya mina yi vava swa ku yi nga vava n'hweti hinkwayo ka yona ni tlhela ni ti vutisa ku ri ni rivala swa ku kambe yini xi endlaka yi vava ni ya ni tsundzuka kambe muyisa luya a nga endla xo karhi mara yi see my heart yi ta tshama yi ri ku vaveni mhaka ku I don't like vanhu va ku tlanga hi vanhu lavakulu a ni swi landzi vanhu va ku phikizana na vanhu lavakulu because minkarhi leyi vatswari va hina va nga kula hi yona na ikhonomi ya tiko na timali na yinini a swi nga fani na sweswi hina sweswi ha swi kota ku ri u va na swimalamalani u kuma ku ri miliyoni wa yi khoma hi mavoko vatswari va hina loko mo langutisa kahle majority ya vo 80% 1 million vo fa va nga yi vonanga na ku yi tiva but they made sure ku ri hi ya swikolweni va hi kurisa va endla yini but wena u kumeka u tlanga hi vanhu va ku fana va lava na ku tika ko karhi loko ma ha kula na ku tisa situation leyi loko se mi suka laha mi tshama kona se mi ya xikolweni xin'wana mhaka mi la ku joyina band se mi le kule na mutswari kwalaho hi ndlela yin'wanyana obviously ku ve na connection yin'wanyana ingaku se a yi nga ha khomi kahle bluetooth laya ni sure ku kumbexana swin'wanyani a swi nga mi tshamisi kahle mativa mina a ni rhandza vatswari va mina hi mbilu ya mina hinkwayo na sweswi loko ni va tsundzuka mfowethu ni ku na nkarhi lowu ni titwaka swa ku a no va kahle
mina at the age of 18, 19, 20 loko ni ta joyina vo Soul Lovers a nga ri na mali a wu kuma nkarhi n'wana yi hola vo 150 R1. 150 rand 150 rand then with that ne a hinkwayo minkarhi ene hina minkarhi ya ku tala u kuma ku hi tshama bandini so what was happening ku loko u tshika u hleketise ku u lava ku muka boss a swi kota ku ra ku vekele nyana something a ku nyika u muka ya kaya mina I can tell you ka 150 la ni yi kuma at the age of 19, 20 mina mhani wa mina u xavile xinkwa a xava a huku ne hi mali ya ku huma makatareni ya n'wana loyi a nga na 18, 19 20 years mina ntiyiso ni nga ku byela njhani swa ku mukhegula luyani a ni mu rhandzisa ku yini vatswari va mina a ni va rhandzisa ku yini because mina I started giving them something from kwalaho ka age ku nga ri na nchumu ni but ni titwa swa ku loko no fika kaya ni nga xavanga kumbe xinkwa ni mu nyika 20 rand 30 rand ku no u ta sa u xava xinkwa yini ni twa mbilu ya mehe yi vava and you know what loko ni mu nyika mali liya wa tiva swa ku ni n'wi vona mbilu ya yini ni n'wi vona tsaka mara ni nga swi twisisi swa ku mara u tsakisa hi ximalana lexi ta endla yini until one day a hi ri na mitininyana yo ti tshamela kaya hinkwerhu vana va mukhegula hi ri na mukhegula se lavan'wana va vanhu va ku mhakhe wehe ya swi vona ka vana va wehe hinkwavo u rhandza buti ngopfu ene mina ni fana na mhani wa mina vele so va ku ya swi vona ku u rhandza buti wena se mhaka wa mina ku ma tiva yini vana va mina ene se a ni kutunyana maybe kumbe kwala hi ya ka vamateti ako ma tiva yini vana va mina ni mi rhandza hinkwenu vana va mina mi rhandza hinkwenu mara ku na xixin'we ni lava ku mi byela xona buti wa n'we lwi ni rhandza nqondo leyi a nga na yo lwi na mi byela mu hanya ni hanya ne mi ta swi vona swa ku u njhani u kota ku nyika 20 rand a nyika 10 rand no u ta xava xinkwa a famba na tiko leri swa makatara va chaya tikatara ta vona so you see it's mina na mukhegula a hi ri hi ndlela yin'wana a hi because you must understand loko ni n'wi byela ni ku relationship ya mina yehe yi kule ngopfu because of a ku ri na tihomu kaya mina ni lusa tihomu ti va vo 80 to 90 ni ri mfana ni ri mtsongo so loko mina ya xikolweni mhana va ya tihon'wini loko ni huma ni fika ni dya ni kuma va veke swakudya ni dya ni famba ni ya le u ta ni byela leswaku hi nkarhi wa so u ta ni kuma kwini le nhoveni ni famba ni ya ni kuma le a muka ya kaya a ya sweka mi ni sala na tihomu ni ta vuya na tona madyambu so that bond ya ku vhele a hi tlhangana hi kutani I don't know whether maybe yo yi nga ni endla ku ri a ni la ku mi hembela wa ta ku lova ka mukhegula loyi a ni twe ku vava kun'wana ka ku la misaveni ne a ni swi tivi swa ku ni nga swi hlamusela njhani but mina I'm just I just wish ku ri no vanhu lava va hanyeriwaka hi mhani na bava hey you have to respect, you have to look up there in the sky and say God thank you thank you so na ku tiva swin'wana loko ma ha ri kwala ka question leyi mi nga vula yo disconnection ne ku a musicini loko se mi ri an artist a ku zangi ku va na nkarhi laha mi nga tikeriwa enough ku mi zame ku na tshika music and if a ku ri kona a mi lo hlangana na yini wu ve kona nkarhi wolowo swi nga humelela ku na nkarhi lowu ni nga ke ni ku hayi swi leswi swa antswa ni tshika ni lava ntirho ni tirha ni ta vona ku ri ku endleka yini a ku na ndlela ya ku ya mahlweni a ni voni nchumu but hayi ku tinsimu leti a ti nga rhandziwi a ti nga dumi a ti duma but a ku nga vonaki nchumu xa ku xi nghena xikhwameni so why it was that ne mi ta tsundzuka I think Boot Penny swi ginenyana kwalaha ka vona ye swi n'wi kandzerile swilo leswi mina loko ni ta fika ni nghena ni va General Music ni sungula ni nghena ni sungula ku tinsimu ta mina ti sungula ku duma ni sungula ku duma ni tiveka that was the time Pirates yi nghena
ka industry. Pirates, yeah. So when pirates ingena la a kuma ku ri risimu ra General Muzka loko ni jika hala na hala ntwaro ku fa ku etlela it's a big hit watana ni swita swa ku lawa vona lani se vutomi lani se cincile mara loko ya tafuleni ya cheka le ka valungu ne hi kuma ku a ku na ti sales a ku na ti sales maybe 15,000 sales 10,000 mara tlangwa lomu all over and it's a biggest hit ya ku yele akufanele at least hi vona swa ku tirha yini I remember ntshama hansi na mukhegula no ka mina tshika swilo leswi na tshika swilo leswi risimu leri dumile hinkwako vanhu va hleketa ku ri na mali mara mani vona swa ku no hluphekela na mina se mhana mi va ku he wena nga pfuka u tshikile swilo sweswo nyiko leyi u nyike hi xikwembu vanhu lava chayaka ti-pirates leta wehe va chaya a va chaya swa ku va chaya swa ku no vo chaya risimu ra wena va chaya leswi wehe u va byelaka swona i va nga ku vanhu lava va dyondzisaka hi tinsimu leta wehe va dyondzaka swo karhi u ko un'wana ka vanhu lava a nga tata ka wehe a fika ku khensa ku no risimu ra wena ro karhi ri endle xo karhi evuton'wini bya mehe teka hi le hi mbuti kumbe hi le homu kumbe hi le hi basikeli wa vona ni yimela sweswo ku ta va na munhu a ku u nga tshiki ku chaya n'wana wa mehe va tele vanhu lava va pfunaka u nyiko leyi u nyike hi xikwembu that's when I went back to the music industry and matota ku loko ni ta vuya ni album ni nga yi recorda loko ni heta ku vulavula na mukhegula it was one of my biggest hit ya General Muzka yeah loko mbuye yini loko mbuye ane ku faka yin'wana ku pfuka ka yin'wana ku faka yin'wana ku faka yin'wana so it was so iloko ku va sweswo kutani ku ri hi ku makwerhu machangani vatsonga va ka hina marito ya mina lawa vanhu va ku tala va swi tivi hina when we started singing Bushandele started recording Bushandele music artists a va yi nyika 3%. Phela ka music industry by that time bo 90s ningo from early 90s ne u famba ti contracted company ava nga talanga lava va tlula 5%. Hambi hi lava hi va tiva those are the biggest artists ava nga ri kona va tlula 5%. So you know why ne sometimes mina I don't understand loko u kuma ku nkarhi n'wana ka minkarhi yin'wana u kuma ku van'wana vanhu va vona nga ku ti-artist ku kala ti-artist tin'wana to ka ti nga na nghondo hi timhaka ta ti-finance na yini ne why va nga na mali swikini people they don't know behind the scenes 3% out of 100% va ku nyika 3% va ku byela hi ta ku promota hi ta endla yini hi ta ku endlisa ti-video hi ta maka and they never did that and the worst part ne hina a hi sayina ti-contract na tikhampani leti hi nga ka tona loko mi sayina va ku nyika contract leyi va byela va ta ku nyika 3% leyo or 4% or 5% va ku nyika ti-percent teto loko ku fika nkarhi wa ku va ku nyika ti-royalties va humesa statement i xa voho vini va khampani but ti-CD na ticassette ti endliwa ka khampani yin'wana anywhere you don't have access ya khampani liya ku tiva ku ri how many copies you sold. That's why the artists ku tala ne they sold. I mean the population in South Africa if hi vulavula hi va 60 million 55-60 million but kuma swa ku artist I khome hit leyikulu ne ya tinxaka hinkwato ti nga la South Africa and you fail to sell 500,000 copies. The sales still where you part of the deal they give you 5% but the sales ne ti huma le ka company liya va va nyika vo va fika va endla yini va endla statement swa la company ya vo va nyika wena but you part of the deal and people will say no van'wani ti-artists nkarhi wun'wani va dye timali ta vona va tlanga hi timali we never saw big money. Let me tell you something. In the music industry now, there's money, but the money is not on sales; it's on shows. Yeah. So the difference now, money is on shows, not on sales. So on shows, such artists, yes, got a artist look over on a hit December mbana to show, showing our charger. Let me say 25,000, 30,000, 50 depends. 50,000. Then in December on a 10 year show.
va ku hakela mali leyi una mali muni. Wona So by selling, by that time you sell and they will give you 3%. You sell. You think out I come mali kufana leyi u endlaka nchumu. no, not even. It was not working like that. So people, they don't understand those kind of things. It was happening like that. Where I would TV like when you got the CD, when you got in, unikwa 3%, and then look unikwa statement, unikwa statement shalaka. Le shaku huma le when you got the CD, bagule ishale ko mak the CD. Le isha na na say take 1 2 3. No, all the biggest companies, they were doing the same thing. na kumthelelisanya nyana ndzhaku ne vayisala vambirhi va hatli va mbutisa ti-question ni nga se huma a na hala ta mbutisa. I want to take you back to the relationship ya n'wina Peter Tinet. Mi humese album ya reggae. Yeah. I want to understand because mvulavula hi timhaka ta ku okay, music wa cinca time and again. So in nkarhi lowa loko mi ndla reggae a ku ri ku lata nghena ka genre yin'wanyana ya reggae mu huma ka liya ya disco leya Barman Peter Tinet a endla yona, or you were just trying something new at that time? No, what happened is the late Peter Tinet, bakutala va nga swi tivanga hi mhaka ku nkarhi wa yena wu ve utsongo eku hanya misaveni. Peter Tinet was a politician. Peter Tinet hambi hi mina ku twisisa kahle timhaka ta ti-politics na yini hinkwaswo sweswo mina ni dyondze from ka Peter Tinet. Peter Tinet was a politician. That's why loko mo yingisela tingoma leti a nga ti tsala laha leti ta reggae leti mi vulavulaka hi tona, loko mo ti yingisela i tingoma leti loko u ti tshamela hansi wa titwa ku ti na swilo swin'wana swa tipolitiki nyana tin'wana ti ka. For instance, that one, politicians were unbent. What about Ganja man? So he was trying to say something and say no. My politicians over humile mara Ganja. What about Ganja? Ganja lay ayirisiwa na inini, but today Ganja liele kuvulavuriwa ka hiyo se ila ku endliwa hi tindlela ta xilungu ne swa ku yi kota ku ve ni hi kuma swilo leswi swi nga na yona so that we can benefit misaveni. Yele yi nga yarisi yele a yarisiwa hi minkarhi so That's weird. That's weird. That's why. that's weird. Na ti-drink ta kona ti kona. Yeah, so you see, You feel it when you drink. so Peter Tinet was like that, and xin'wana xi nga mi kondletela ngopfu a kwate ngopfu Peter Tinet by the death of Chris Hani. A kwate ngopfu and the way a ri so Peter Tinet ku byela ntiyiso lava va xikhumba lexi xa ku basa lexi hayi a nga va twisisi because always loko ndzi ri na yena u ta vulavula ku ri va endla leswi hina hi endliwa leswi va endla leswi se ni kota ku twisisa ku misa lweyini he's got something mbilwini ya yena politically leswi a nga na swona. So ku kamba ka album liya, it was not like to change something ka music liya a hi tlanga na yena. He just wanted to cough out something. Oh yeah. But politically, the message, but the thing is, you'll remember, there's no music. Lui unga kotaka kore. Mesa hinkwaswo. Leswi la ku swi vulavula hi ti-politics, ku nga reggae music. Because we know from the beginning, all the Bob Marley, Peter Tosh, Banwe, Lucky Dube, all look ula ku vulavula u khululeka kahle u va free music. It's politics. You have to play reggae music. Because reggae music wu nyika that feel ya ku u kota ku veketela marito ya wena the way u lavisaka xiswona u hlamusela leswi u lava ku swi hlamusela. That is the only music. So loko mi languta music wa n'wina ne hi kwihi la mi nga vona ku cinca mi swona sweswiwani se music se wa ni tirhela? No, let me say, mina,
anendla ngamali mina music, like as we can say music waendla mali. Mina lexi ni nga xi vona i ku Xikwembu xi endla swilo hi tindlela to hambanahambana ka vanhu hi ku hambanahambana ka vona. Mina ni survive ka music industry. I'm not rich. I'm not rich, honestly. No survive in music. Leswi swa ku ni hanya ni vona ndlela no hanya ni kota ku hanya na mina. And one thing that I have realized is in music una ti category leti vanhu va nga twisiseki. That I want to teach even the young and upcoming artists. They must know this thing. Hina hi faneleke va byela because hina van'wani ya analyze swilo hi tshama hi langutise swilo swa ku humelela. Music una ti category leti ti nga kona. Music. One, leyi ya mehe ni yo ti vekela mehe n'wini. One, loko wo tlanga music u rhandziwa hi vanhu lava nga rich, you are going to be rich. Loko tlanga music u rhandziwa hi swisiwana, you will live long but you won't have money. Yeah, ne? Hey. What is? Yeah. So loko tlanga music u rhandza hi vavasati. Obviously loko u rhandza hi vavasati i mixado, R&B, something like that, u rhandza hi vavasati. Then you will make money. Because u fanele u twisisa. Music luwa wa ku rhandziwa hi vanhu va nga na mali, u so. Loko u chaya tinghoma va ti rhandza. Vanhu loko va ri na mali va ku rhandza. Va ku vita va ku ku na birthday ya nsati wa mina. Ni lava u ta. U lava mali muni? Okay, buti mina mo nyika 20 i right. General. Nge ku nyiki 20. Tani ta chayela nsati wa mina u tsakisa maxaka mina ku rhandza ngopfu. Ta ku nyika 50,000. He's got the money. Yeah. Ku na birthday ya n'wana wa yena. Tana lani ku na birthday ya n'wana wa mina u lava mali muni? La 50,000 ta ku nyika 100. Tana I just want to be with you with my family. They don't care about the price leyi vulavulaka hi yona. They got money. So u chaya music wa ku rhandziwa hi vavasati. Music wa mixado. Because vavasati va rhandza mixado, va rhandza sweswo. Nsati loyi yeye a byelaka nuna loyi a ku no he baba ni lava ku chada la kaya na wehe ni lava ku ta general a ta ni chayela na murhandza music wa yena u rhandza. A nuna loyi a ku a na yona mali ya ku ni nga nyika general ku no swin'wana hi swi tshika hi nga xadi. Se ba u ri ndlwini okay a hi xadi ke ima ni n'wi fonela ku lava mali. General tani nsati wa mina ku rhandza ngopfu ku lava u ta ni chayela. U lava mali muni? Ni nyiki 30,000. A nga wari ni ta ku nyika 60. So you're making money because of that. So here is the story. The story that is ni lava ku vanhu va ni twisisa kahle hi tindlela letinene. Loko u tlanga music u rhandziwa hi swisiwana. A swi endli ti-party, a swi na mali. So unge rambiwa. So u endla music u rhandziwa hi swisiwana. Asichat la chata. I music wa we na ku chata swi a swi na mali ku Yeah. a swi na mali ku chata. Se u endla music u rhandziwa hi swisiwana. Na family swi hava because of swisiwana leswiya. Kuna this thing ne. Swa ku i xaka ra mani kumbe xaka ra mani a wu nge swi tivi. Swi hava hi reason yini? Hi reason liya ya ku loko wo va u ri na mi swi langutisa loko wo va u ri na makhelani wa xisiwana. U ri na makhelani wa xisiwana.
afana na Mkhonto na Chris Wasiwala Yeah. ku humelela leswi u nga tshama lembe hinkwaro ka ro nge voni munhu a vhakachile la ka that means akuna shaka Kasikiwa. maswisisa so what is happening esiwani lexiya swa ku xina shaka esiwani lexiya swa ku xina shaka u fame ku swi vona hi tindlela timbirhi loko xo fa Yes. u ta kuma ku pake ti-Range Rover why because va xi tsarisile n'wambuyangwani xi nga swi tivi va lava kuma death certificate va kuma tipetrol nyana Yeah. Ntiso. Ntiso. ma swi vona xisiwani lexiya swa ku xi na xaka swi voni loko xo tshika xi wine lotto kumbe xi tshika xi hlangana na swin'wana kumbe xi va na accident xi tshoveka nenga xi ya ka rhafu xi kuma mali ne u ta swi vona swa ku xisiwani lexi a u nga tshama na xo malembe xi na homa xaka so lexi xi endlaka swa ku ti-benefits ta ku rhandziwa hi swisiwana loko ri artist tin'we ntsena eka swisiwani swa tsaka na swo phela xisiwani hambi xi nga ri na nchumu xa tsaka hambi hi khisimusi xi nga ri na nyama ya huku la kaya kumbe xi nga ri na nchumu mara xa tsaka xi na ndlela ya ku xi tsaka so what is happening i ku loko u rhandziwa hi swisiwana ti-benefits leti ti kumaka loko ri artist one a swi etleli swisiwana swi nga khongelelanga swa khongela swi ku hosi a hi na nchumu la misaveni hi nga xi tela hi na xaka ra hina loyi a hi tsakisaka hi kombela a hanya hi la ku nga heriki that's why you see some of the musicians that are poor they live long because ta ku rini va tsakise swisiwana swa khongela siku na siku swa ku munhu loyi a nga fi na xikwembu xi ku no loyi a nga mana hlupheka ne mara a hanya u tsakisa vana va mehe va hluphekaka that's the benefit leyi u yi kumaka loko ri artist u rhandziwa hi swisiwana that's how mina I have put things hi ndlela ya mina and loko se hi ta ntiyisweni it's very good ku rhandziwa nkarhi wun'wana hi swisiwana why because you live long you can have mali va rich va njhanjhani but vutomi byi nga ri kona u kuma u etlele exibedhlele time and again vhiki na vhiki va fanele va pompa chukele va endla yinini you see u le ku xanisekeni I mean but loko swi langutisa makwerhu ni la ku byela ntiyiso swisiwana that's why hambi Bibele yi ku katekile swisiwana ma swi twisisa sweswo wena loko u ya sweswi u famba u ya xibedhlele u famba xibedhlele hinkwaswo ka swo u kamba u cheka ka mbedo u vona leswaku u ta kuma swisiwana swi ngaka swisiwana swo hanya lani na hambi hi malaria swi ma kuma swi lumiwe hi tinsuna swo hanya mara a swi na nchumu mara swi le ku hanyeni so Xikwembu always xi veka voko ka swisiwana swa ku na swo a swi hanyi la misaveni swi tsaka hi ku misava leyi ya swona yona and loko na munhu loyi a swi tsakisaka na yena u hanya vutomi byo leha hi laha ti nghenaka kona tintlanga ene Xikwembu a xi phazami ka munhu wa ku tsakisa swisiwana a xi phazami xi n'wi nyika mali u ta jikela swisiwana u ta jikela swisiwana a jikela swisiwana swa xo swi hlupheka leswaku you will never get money you will just survive a nge humesi i ta kuma mali a nga record a nga record a tshama ku swisiwana swa yena swi hlupheka se we you need to be hambana no tsakisa swisiwana ma twisisa loko la ku hanya ne tsakisa swisiwana Se swisiwana swa emanjheni se sala swi la tinghoma nga ha humesi. a ta ha ri kona a wa humesi we na mali so na nkarhi wa na nkarhi I know I'm going to Dubai I'm going to China I'm going to wherever so that's why always loko ze ku fika nkarhi wolowo wa ku wena swi humelela hi ndlela leyo ka category leti mehe ni nga ti veka ni ku byela tona you check you look u ta swi vona swilo leswi ni vulavulaka swona swilo leswi nga rivaleni va tele ti-artist va nga endla swo karhi va yimbelela va va kahle mara a va na mali but va hanyile malembe yo tala van'wani va hanya so i different leyi nga koho kwalani but ka swoho hinkwaswo mina ku hanya ni swi vona swi ri eku veni u pfuka u nga titwi u vabya u dya leswi u dyaka swona
u hanya hi mhaka loko wo ya Sandton wo ya kumbe ka timall leti nga timall letikulu loko a va ku va na scanner ne xako loko mu nghena la gate la va scanner khwiri leri swa ku u dye yini ne va ku tala va ta chava ku ya timall baba ava ta chava because ava ta ku va scanner va kuma ku kuna vuswa na gusha kuna vuswa na gusha ndzeni ka khwiri ra wena but you know why Xikwembu xi endle swilo swa simple ngopfu swa ku munhu un'wana na un'wana loko a dyile ne a nga vonaki so you what is ku ri a timola ta va ti nga ri na vanhu mara the bottom line i ku loko dyile swi nga dya swo xurhe ne you are the same na loyi a nga dya tinyama na yinini a khwiri ra ya ri ta skeniwa va ku hey kuna nyama na yinini ndzeni ka khwiri ra munhu we are the same hi hanya ku fana ku ri munhu a ta ya molo ntsena wa dyi nyama so loko tale ku dya nyama ku xikena xi nga xa ni khoma loko a hi ni ya mona na mutadyi kahle so what I'm saying maxaka mina i ku vutomi mina ni munhu u ni twaka loko ni rhandza ku tlanga hi ku hleketa ene ku na mhaka yin'wani vanhu va ku tala va nga swi tiveki mina ni nga yi kuma hi khale ni ri ka game ya music music hi vuwoho straight music hi xiwoho straight a wu ganyisani music wo connect yeah laha u fanele u ganya koho hi leyi ka connection because let me say now u fika u rhandziwa hi vanhu lava va nga na timali like I told you va ku rhandza va rhandza music va nga na timali vanhu va nga na timali loko va ku rhandza mfo va endla leswi va swi endlaka vavasati loko va rhandza loko va ku rhandza ku ri artist va rhandza leswi swi endlaka they can even call you they come sit with you nje mi ti vulavulela mi tlanga nje va ku ta loko va heta kwalani va ku hayi no a hi mu longiseni amuka 20,000 loko va ri 5 va ku nyika 100 immediately va transfera kwala va ku no a wu ta vona swin'wana because they love you so that's how you start making money van'wani va na ti-business mfo tani u nghena laha u endla 1 2 3 ne mina business ya okay maybe na construction company tani lava vanhu maybe u endla company ya plumbing ni ta ku nyika mitirho na mitirho ya ku tala that's what is going to make you rich but tani loko loko u ri artist se rhandza hi swin'wana hi swin'wana leswi we swi nga ta ku nyika a deal ya plumbing so it becomes a problem when it comes kwalani ka swilo swa ku tala so that's why where the benefit that you get is to live long and when you live long somewhere along the line you can meet something kwala ndleleni you can bump into something lexi nga ta ku endla ku ri humelela but ne u langutisa ti-artist ta ku tala lavo va vonaka va sasekile va right loko vo va na ntiyiso va ta ku byela loko va ri na ntiyiso va nga vulavula ntiyiso ku no wata mina ka this thing ya music industry mani ya nga ni pfuna ni pfulanyana xikhampanani ni ze ni kota ku na dya hala ka xikhampani hale no yimbelela swa ku ni tsakisa rixaka ra ka hina mara ni dya hala sweswo swi tele ngopfu sweswo swi koho but because of sweswo ne a swi tiveki that's why vanhu va ku tala va langutisa music that's why me a ni hleki me artist loko ni yi kuma yi fika ka me ku boot Chris ish mani wa twa ku blind mani ish a wu na 500 nyana kwalani me loko ni ri na I give them because I know this game could game leyi tirha njhani I give them 500 mfo nga heli mbili a hi koki n'wana bava hi famba ya mahlweni hi koka hi famba ya mahlweni because this thing yi hambane ngopfu na leswi vanhu va swi vonaka that's why loko mo swi langutisa this thing has been planned long time ago kuna plan yin'wana yi nga biwa sweswi ne mavona lava va ku actor story lomu ka TV
u kuma munhu a actor ka yindlu yin'wana ya double story a ku ya yeya nghenise na voko xikhwameni a tsimbe na thayini loko va heta ku xuta wo muka ya ka yindlu ya mukhukhu a tshama mukhukhu he doesn't even have a house but when you look at him ka TV you see him driving Range Rover a ri na yindlu yin'wana ya double story but go and see him in real life they don't have they don't have so that thing yi endla yini this thing iso yi planiwile loko ku endliwa swilo leswi fanele swi saseka nawe wa sasekisiwa mara loko swi hela a wu na swona that's why man a ni swi rhandzi swa ku mina kumbe hambi no tshika ni endle video ni nga endla video ni driver Range Rover like a video because why because I don't have loko ni ta endla sweswo valandzeri va me lavaya ni nga ku byela valandzeri va me loko va ni vona driver Range Rover ka TV se va ni vona ni famba hi milenge va ri swi ngona ni endla video ni famba hi milenge ni ri khwatini straight va tsakela video leyi ni ri khwatini ni famba hi milenge va tsakela leswi mina ni nga swo because I don't have those things na mina swi ta ni nyika pressure ya ku no okay ni endle video ni famba hi movha wo karhi mara na yona okay ni endle xo karhi ndini kumbe ndi ya showini ni ya ka festival ni famba hi movha wun'wana yi le heta vhele wa vona va ku yini va hlangana na mina ni famba kun'wana a ni na yona movha leyi famba hi tez loko ni ri na tez a ni fambi ni ya le showini hi tez ni rhwale na keyboard laha henhla ka tez ndi ya ku chayeni me ndi ya ntirhweni wa mina mara leswi lava ku swi pfuna yini man nkoka mata wa because na ta ka n'wina no vula statement leyi ni huma Okay. ku na tinhlamu to tala ngopfu ta Matsonga Machangani sweswiwani ta ku business ri halawani joni ngopfu wa swi kota ku munhu a endla hit yin'we ne even then a rhambiwa ku ri a tihala a fika a hayara GTI chela petrol yo tala GTI ya ta halawani a fika a hayara hotelanyana yo karhi a tlela ka yona hi mali yo tala ivi loko a jika le va ta chela petrol yin'wana i va tirhisa movha loyi kuma ku ri maybe ta ku a rhambiwe for 10,000 mara loko se a fika kaya na 200 hi mhaka ku lava ku kombisa swilo leswi a nga ri ku xiswona loko mi vala mhaka leyi kota ku twisisa kahle loko artist a tiva ku ri u fanele u hanya level leyi u nga le ka yona swi nga hi pfuna ngopfu ku nge vi na timhaka to vanhu va basi loko mara va kha va giga Because xin'wana lava ku xi eda ne ku eda ka leswi a swi vulaka a ni la ku vula the same thing leswi swo mi kuma ku ha hlangana sweswi hi ri kwala mi kuma ku munhu i artist mara hi mhaka ku u lava ku tekeriwa nhlokweni or perception yo karhi u lava ku va na perception vanhu va na perception yo karhi a ka yena mi kuma munhu actor in a way ya ku u na mali a nga ri na yona and it's the biggest thing lexi ni xi vonaka masiku lama ka ti-artist ta hina especially ta Matsonga Machangana leswiya swo u lava ku actor as if u fikini u na mali you are there u disregarda vanhu lava ha taku hi mhaka ku wena u na hit leyi mi nga vula swona u na hit ya yi one and everyone knows you u fanele loko u fika ndhawini u lava ku filiwa ku hi wena u fikini but at the same time sweswi mi swi vulaka ku fana na ti-actara loko hi ku vona loko ku langutisa hi ku landzelela hi kuma ku se u le mukhukhwini a thembisa u nga na mathayele henhla so I think it's one thing it's a very good education ka tintlambi na leswi mi swi vulaka ku va ntlambi a swi vuli ku u va u kha u kuma mali you use it as a connection ku va u kha u kuma swin'wanyana leswi nga ta ku propela ku ya kun'wanyana yeah and then I love swona ku status I love swona I love status, I love music. music ana la ku nghena kwalani ana la ku nghena kwalani ku you know vanhu lava va nga le stadium loko ku ri na festival va tele va lava wena hinkwavo hambo va interviewer loko va nghena u kumela ku vona mani va nghena ku vona General Muska va nge hlayi swa ku hi la ku vona General Muska loko a famba hi GTI o loko a famba hi va lava wehe va lava music hambi u ta u famba hi milenge kumbe u ta hi donki ne u ta hi donki u fika laha u teka donki leya wena u yi boha u teka donki leya wena u yi boha na stage ne u yi boha laha stageni u nghena u perform they will like you because they don't want ku ri u te hi yini kumbe njhani they want you wala va ka na donki ya wena donki ya wena stage u nyikanyana mabyanyi u nyikana mabyanyi na mati nyana na timbongolo sisters
Remember ngomu Dr. General Muska and Mbongolo. Hey. Vanhu lavaya loko ngoma liya yo va kahle le va ta stadium va vona ngoma na u famba na Mbongolo. So that's the other thing lexi kumaka ku ka hina ne xi va xi ri ku hi tikiseleni xi va hi ndlela yin'wana. And because of I don't know, maybe van'wana vanhu swa va tirhela. Because artists eminkarhini ya ku tala wa swi vona na we loko ku artist a yo sungula yi va big. U sungula ri munyameni nga mutivi. A record and then a buy it. Then se hi mutiva swa ku na mani se hi la ku ya mbona ka festival. So la ku vula leswi. The way a wu ri xiswona u nga ri na nchumu u ri njhani loko u sungula ku endla risimu leri ri nga va hit. Vanhu va ku rhandzile u nga ri na nchumu va nga ku tivi. So why u la ku ti nyika pressure ya swilo swa ku tala? Why la ku ti nyika pressure? I mean kuni swa that's when uzeni kuni swa ku tala leswi hi faneleke vele nje loko hina se hi fikelele stage xexo xa vu legend swi lava ku ri hi va dyondzisa swin'wana swilo swi lava hi va hlamusela mani. Van'wana u kuma ku ri munhu loko amuka a suka la Joni u na hit artist van'wana hambi va nga ri ti-artist u kuma ku ri munhu u na swimalamalani u right u famba na IBM u Range Rover mara a nga la ku lunghisa le kaya ka vona. Loko a fika Giyani u ya buka hotel a etlela hotel. Ya va swi endla vele. A etlela hotel mara u na ka vona. A va swi ka endla. vona. So mina la ku twisisa ku loko ku ri ku hi believe ka a va fi va la kaya va ku vona rini we swa ku vuyile la kaya na loko ku ri ku hi vo va ku nyikaka swilo leswi va swi vona rini swa ku vuyile we. kumbe na va tlela hotel mkombi ya rindela phela swi endlaka van'wani vanhu phela ntiyiso hinkwayo ka wona. Un'wana munhu wa muka a fika etlela tihotela to ta kaya a fika kandziya pfuxela jika famba u etlela tihotela a nga tleli na ku etlela kaya. So swi ya swa va nga yini loko se va suka se va vuya hale Joni va fika va hlangana na ti-accident na yinini mara munhu a nga swi tivi swa ku yini a nga mukanga December a nga zanga muka ya kaya. A va tleli kaya. Muka ya ka n'we hambi ko va ku ri na yindlu ya byasi paka Range Rover leyi a ni we u choose Range Rover u nga se heta ku u choose Range Rover paka Range Rover la ka yindlu leyi ya byasi u etlela la kaya lani u voniwa la kaya hina maxaka we hi ta cinela movha u nga yi xava. ene phela van'wana loko va ya la makaya a tihotela a va zi va buka no buka se va tiviwa loko va fika va nge vuli ku tele ni va swi tiva ku hayi khosa yi le ku teni hi fanele hi veka na room ya khosa va chava ku ya kaya. No ku etlela tihotela na yinini mina a ni swi soli futhi a ni discourage but ni vula leswaku we kaya u etlela rini. Mkwembu yimile leyi la ku katekisa. Mkwembu yimile le yi busy ri no hi muzamile a xava Range Rover hi la ku mona vuya na yona kaya. Range Rover ni le kaya. Loko se a ta kuma accident u M4 swi make njhani M4 a ni swi vonanga swa ku humeleleni a ku nga ri na movha mahlweni ka mina ni yo vona se ku ri na vini va swilo va kwatile va ri humukele yini u nga va komi. Na xivutiso ne na nkarhi wa ko se vule ku hi tsutsumeni. Hi swona. Ni la ku tiva mi ve na ti-collaborations tin'wana to tala ngopfu. I want to know ka ti-collaborations leti mi nga va na tona ne yini leyi mi nga ta ku ya leyi kahle yi ba ti-collaboration leti ni nga tshama ni va na tona hinkwato. Yeah, I think leyi nga va yikulu ngopfu leyi na mina yi rhandza futhi ku na risimu ra Dr. General Muska ra ku wa rila dudu wa rila n'wamakwanga ni ri endle na Dr. Joe Shirimani Joe risimu leri ya na sweswi risimu leri ya risimu leri loko ni ri ka ti-event a ri sali ene loko ri sungula ma swi vona ku ri vanhu still va ri rhandza risimu rero. And then ra vumbirhi hi leri ni nga ri endla na Mr. Bao ya leri ni nga ri endla na Mr. Bao ra cinca mabele hi rona ri nga va
na roho ri va risimu leri ri nga va ri kulu ngopfu swinene ehandleni ka letin'wani well na toho va ti rhandzile vanhu va ti rhandzile but tinsimu teto timbirhi I think loko ni ti yingisela i tinsimu leti ti nga va kahle ngopfu. loko ma le ka nsimu le khale kana la ku vutisa question lewa mani nga se ndza mi kuma kwini mi ta mi kumeka na she's good man ni vona yi endliwe hi 4 tiki 4 loko ni vona cover ya kona na n'wina mi bota la so u rhanga mi fonela a kombela ku tirhisa vocal ya n'wina yes ye u fonile but u fonile I vele a endlile risimu just to tell me ku humelela yini of which mina ka side ra mina artists are more than welcome to remix my song. Mina they are more than welcome. They can remix my songs as long they tell me, they credit me. I'm the composer. I compose the song. I don't have any problem because mina, I will never go back and remix my song again. But if someone in Gomalia Munika the idea, who knows? Maybe ideally Munika Kyo one day inga henda ibeka mabruk makwirin. We don't know. So mina nge the end it is mean. So musicians they are more than welcome to remix my songs. As long as they credit me as a composer of the song, I don't have any problem. And he tells me, Guru, what is his idea? And before he releases, he must give it to me. I listen to it. I'm giving that input. Because what they're doing usually these days, by the similar relation I saw, one vachincha tempo and looks at me, of which we can take those voices out. Look, he can go to the studio and sing it nicely. I don't deny the idea. Una idea lives abstract, but I can come and sing that song the way I saw. So, until mina, maybe one artist I don't know, but but to my idea. Well, if other people have ideas with your songs, let them do it. Let them do it. So, apart from Mr. Bao, kuna artist wun'wana nga tirha na tona tiva ku maybe la South Africa va tele va hala Mozambique bona kuna a group of people la nga tirha na vona va tiveka ku Mozambique va tele ngopfu mina ni ve na nhlahla leyikulu ngopfu ni ve na njombo leyikulu ngopfu ka tinqambi ta Vatsonga Machangani ku sungula ku duma ka me Mozambique ni ve a ku ri na khampani leyi vitaniwaka JNB leyi a yi na ti-artists leti ta ku tala mo especially lava khale vakhalabyi lava marabenta hinkwavo ka vona ni ve ni vulavurisana na vona ku ri na ku ta ni va producer South Africa va ni pfumelela ni va ni ta na vona ni ve ni producer Dimingwana Mahekwana Lisboa Matavele Aveline Mondlane Carlos Nzaida Nhlongo almost tinqambi leti ta marabenta vakhalabyi lava va hina va music luwa wa hina luwa hi lava ni nga va teka Mozambique ni ta na vona ta va producer la South Africa and Xikwembu xi va xi hi katekisa tinsimu ta vona ti ve ti fika Mozambique ti xavisa va kuma ti-platinum van'wani va kume ti-gold disc lani na mina swi ve swi hatlana ni humesa na album liya ya ku faka yin'wani ku faka yin'wani lona that album na yona yi ve yi xavisa platinum Mozambique na platinum ya ku nyikiwa hi khampani le Mozambique so Mozambique va tele mara lexi nga ni tsakisa i vakhalabyi lava because kahle a ni va lavile vhele leswaku ni ya kuma vutlhari na le ka vona and ni vone talent ikulukumba ngopfu na Abilo Mandlazi is one of artists ya marabenta le Mozambique a ri mkulu ngopfu so ni tirheni va ku tala ngopfu Mozambique na kwala kaya ni tirheni va ku tala a tele ti-artists well hi nge va hlayi the late Robbie Malinga ni tirhe na yehe, he was my friend mi ta tsundzuka ku na risimu ra
Dr. General Musica Lirara Isvara Shidakwa risimu leri ri chaya Robbie Malinga Robbie lo chaya keyboard. That guy was very very good on keyboard. Ntirena ya Robbie Malinga nitire Sandland Chavala ntirena mina ntirena na tinkambi ta ku va na nyiko leyikulu ngopfu mali xikwembu xi ni katekisile mali madoda ni la ku membela ntirena vanhu lava va ri na nyiko ngopfu lava va nga fika va endla ku ri ni dyondza swin'wana ka vona ni tlhela ni va ni na mina ni engetela na leswi ni nga na swo vutlhari byi ya mahlweni. So, speaking of collaborations, then Well, ka collaboration ni nga sorry ku khoma no mune. There's one moment leyi ni nga ta ka ni nga yi rivali. I was just because loko mi ri lani swi swa ko swa switele. Liya ya The King and the General ya Penpen na General Musica. rivala Hey, ni rivala swin'wana swi lekulu ngopfu. The King and the General. ani rivele The King and General. Ungaba mali andale kamela. Ungaba mali kengemela. My brother Penpen, what a talent. Yeah. What a talent. Whatever Penpen itoka tani loko ni vula ni ku vele swi va hi ndlela yin'wana misaveni swi va leswi nga xiswona. Penpen is one of our biggest Shangani artists ever. Yeah. Hi nga vulavula yini politika hi nghena ka tipolitics. Is music awula politics ula ntiyiso. Music I love it politics ntiyiso. Penpen is one of the biggest artists. Lo no mbyeni ku Penpen ku baka yena nkarhi loyi a nga ba. Adume ngopfu almost matiko ku tala la Africa hinkwayo ka yona. Yeah. Africa hinkwayo ka yona. Africa. You go to Ghana, you go Queen, Guinea. He was very very busy. Zimbabwe, Mozambique. yeah So masvona phela akukula ka artist ne. Yeah. Kuna mhaka yin'wana hi faneleke hi twisisa. Mavona sweswinyana we struggling too much ka music because afeme ya kumbe Department of Art and Culture. They don't understand ku categorize the artists hi ndlela leyinene swa ku na loko va kuma mintirho the benefits ti va ti ri tinene for vo hinkwavo swilo swi va fair. They don't understand. Ka music kuna a local artist, kuna provincial artist, kuna national artist, kuna international artist. Four. Loko va ku local artist u dumela Zambia ntsena ti va hi vo Mzawe ntsena. Maswisisa. And that is the beginning. That is the beginning of an artist. eloko kha u phutela community Maswisisa. Muti va hi va Mzawe n'wina la Zambia. You are local artist. Avana choice. Vazaya. Va mi support Mzawe and va la ku mtisa swa ku mi fika la van'wana va fika. Two, provincial artists. Loko hi ku provincial artists swa ku province leswi ti nga tsemisiwa xiswona ti province la ka province leyi ku hambana ka tinxaka ta vanhu lava nga la ka province la xivitwani xa wena va xi tiva wa twakala wa tiveka. Loko hi vulavula hi vuya hi ku national artist loko hi vulavula hi national artist hi vulavula ku South Africa u nga ya Durban u kuma munhu a chaya ngoma ya general u ya Rustenburg kuma munhu a chaya ngoma general u ya Queen se tiko ra hina hinkwaro ka roho hi ku ya ndleleka ka roho wa tiveka. Loko ku international artist South Africa se wa pfala u khoma swikhiya u huma ku Zimbabwe, Mozambique, Guinea, Queen ka matiko le handle. Se loko se hi ya tafuleni in most cases timitini ta ti artists. That's why swiswa hina swa ti artists swi nga fambi kahle because we are afraid to talk the truth. And vanhu lava va nga rhangela ti department a hi ti artists a va swi tivi ku ri music ku rhandziwa ku yini. Vo va ri no problem yan'we I ku ha mi tshama hansi mi grupana mi va xilo xin'we. Yes ya grupana hi tshama hi va xilo xin'we but ku lava swi tiva swa ku wehe u mundlopfu
luya emkhonto luya emaluleke luya emanimani ayi titiveni ingafika igrupana nga swi tivi swa ku hi ri yini Yeah. a hi grupeni ni swi tiva so if you know you are a local artist swi bihe ngopfu swa ku loko u ri local artist u na masipala ya wehe leyi u tirhaka hi yona loko ku ri na event endle hi masipala swi bihe ngopfu swa ku mehe ni nga general musica sweswinyana mehe okay ni le ka international artist swi bihe ngopfu swa ku mehe ndi ya lwa na ti-artist ta local ni lava ku chaya loko ri na event ka masipala ni tekela vafana lava xinkwa ka masipala mina loko va ni lava ndi ri wa laha Bushbuckridge ku ri na masipala la Bushbuckridge a ni fone va ke hosi hi kombela u va koka ka ntirho wa hina tani u ta va kota hi kurisela na vana va hina I will go there for free because a yi kona mali leyi va nga ni hakelaka yo masipala va na mali va nga ni hakela I go for free but I want to make sure ku ri the local artists that va nga ta ya lava va na mehe they pay them va va nyika mafurha va ta kula loko swi ze swi sungula swi ku provincial se la ni tlakuka kome na tlakuka se na yimela mina ni ka province loko ya ka national na yimela me ka national loko ya international ya yimela ku fana sweswi a ku ri na world cup ne loko ku ri na world cup ku ta ku tekiwe bafana va ku tlanga bolo lava tlangelaka ti-team leti nga ka PSL leti nga tikulu a va zangi va ya le ka team leya ya mvela kumbe yini va ku va ya teka a vanhu va leni va ya teka swikwinini wa twisisa you know why you take your best because ku yiwa le ntambhini leyi ku se ku endliwaka swilo leswikulu but according to them they're not even scared ku ri va teka artist leyi nga local leyi ku lavaka hi mu dyondzisa hi mu kurisa va mu teka va you are all equal then there's a provincial event that is big for munhu luya va mu teka va mu chela phela once va province I face ya province what we see there swi nga ta na province hi yo face ya province then they take a local artist va mu nyika that big stage loko a fika yimbela laha microphone hala yi vulavula koho yi kombe hansi wa cinacina u kombe microphone hansi but he's singing you understand it's not the way to groom the artist ku ri vana va vuyimbeleri va kula hi ndlela leyinene you do it the right way wa swisisa so i swilo leswi u kuma ku ri ku va na ti-problem teto ngopfungopfu hi ku yimbelela ka music ma swi vona so coming to your question ni yi hlamula ni ripiteli yona na ku twa kahle Nkosi ngikhumba ku vutisa mina u rivele misa loyi a mbalala hi Papa Penny ne kuna Papa Penny loko va interview I think last year va khumbe timhaka tin'wana va ku ngoma liya ya vo yo sungula liya ya wa ku teka vavasati va van'wana yi ri a yi tekeliwe nsati hi group ya vo n'wina hi nkarhi wa vo n'wina loko hi za yi tlamba ngoma liya a yi tekeliwe munhu yi za ya tlamba ngoma liya ku na misa loyi a ri ka group ya n'wina a nga yi ba hi xitini you see some other things you'll never know swin'wana swi tiva hi n'wini wa swona swilo swin'wana swi tiva hi n'wini wa swona as far as me I know ne me na my brother Penny hi ve hi hanya vutomi lebyinene ngopfu and I respect that guy I respect my brother with all my heart I will never in my life ni nga endla kumbe swi swa ku fana sweswo kumbe nsati wa yena kumbe I don't know the rest lava ni phela you must remember loko hi ta hlangana Joni na Bushbuckridge from Peter Tinet a ku ri mina ku ri Bushbuckridge ku ri mfana n'wana va ku Gift Chirwa wa le Messina ku ri na mfana n'wana a va ku Makhekhe a nga lova na yena a hi ri ka Solar Basikan'we ku va na un'wana va ri Mpapele a hi tshama ndhawu yin'we ne hi tlela studio swa ku taniya ene yi vurile swilo leswi hi tlela studio and then loko hi tlela studio la and you see the time we started la Shandel Music a ku na ti division timbirhi a ku na yin'wana leya house like music wolowo wa Joni a wu rhangeliwe mulungu un'wana va ku Team White team that time that's when bo Arthur Mafukati they were doing music wolowo wa ku ngena emakwaito na yini we were together there hina na vo Penny a hi ri hala
ka disco hele na leswi swa hina vele nda so so I tell I don't know if maybe ku nga va ku ri na un'wana nga n'wi vona kumbe va n'wi tlule swin'wana swa ku taniyane and then but hina ti-artist vele sometimes loko u vona swin'wana nkarhi n'wana swi nga ku tsakisaka wa tshama na swona for nkarhi wa ku leha and then u ya swi humesa hi minkarhi yin'wana se u swi humesa hi risimu but mina na yena ne hi ve na until today Yeah. hi vulavula a ku heli vhiki kumbe mavhiki mambirhi mina hi nga vulavula Yeah. ti-moves ta yena loko a teka ti-moves sometimes he tells me hey I'm 40 mina so hey ni ya sweswi ni ya Cape Town Parliament hey va chovi n'wana baba we've been together for a long time va jeletela hi n'we mhaka le parliament so mina swo ku suka To show ne. the politician I'm a musician mashaka To show ku ri mi khomanini ne the way mi vulavulisaka swona between n'wina papa Dr. Joe papa Penny you speak the same language. same language I'm cinci like you can see ku ri the unity leyi mi nga na yona mi ri group yona yaliya mi nga huma nkarhi walowo Shandel Music you still the same brothers from then and i swilo leswi kalaka these days loko no lava ku vulavula ni swi vuyisa ka timhaka ta industry ya music swa kala ku vanhu va khomana from beginning to end loko va fika xikarhi munhu a kumanyana macheleni loyi un'wana se u ya hala loyi un'wana u ya hala n'wina you are still unified mativa siku leriya loko hi recorda papa Penny I was so happy va ku mi nga fambi both Joe ve le ku teni loko hi heta ku recorda both Joe a va yimela and they were talking the same language that you guys are talking now. you know hi ta ile kule man hi ta ile kule ngopfu hi tiselane ngopfu ka swa ku tala ngopfu but ku hanyeni ka a ku se tshama ku va na siku ra ku ku va na ku veni ku cincacincaniwa hi marito ne mo especially mina mutsongo mina ka voha vambirhi Boot Penny mukulu ka hina hi ri vambirhi mina Boot Joe so hi ku ya hi malembe ni ngo vula ni ku Boot Penny mukulu a landzela hi Boot Joe siku ta mina so mina I'm a boy I always respected them and I always told myself ku ri no lava i vakulu va mina some other things ne hambi ko endleka yini kumbe va ni chika ne a ni swi langutisi hi tihlo ra ku va ni zondzile kumbe ni swi langutisa hi tihlo ra beef no ni swi langutisa hi beef me ni langutisa liya ya ku dya liya ni langutisi liya vafana mina ni swi langutisa swa ku no maybe va ni guide swo karhi ni swo karhi Yeah. because mina really to tell you the truth mina what is happening swi ni vavisa ngopfu Ne? ya swi ni vavisa ngopfu xixexo va ngo beef leyi nga nghena ya sweswi Yeah. Ya ma 2K. a swi ni vavisa ngopfu because can you imagine loko me ni ri na beef na Boot Joe Boot Joe u na valandzeri va yena mina na valandzeri va mina can you imagine loko a hi nga ri na yona beef yeleyo mina na Boot Joe hi ri vambirhi hi khomana hi mavoko hi ya emastagini ku ta hi hlanganisa machangani vatsonga va ka hina stagini one day a hi ta tikuma hi ri na 1 million ya vanhu but we busy trying to divide the people va hina hi va divide for what because hina loko hi ri artist ne Yeah. leswi faneke xi endla i ku ve ni hi twanana laha hi hambana koho ti-differences hi tumbeta swilo swa hina hi nga mani hi ya bandla ra hina machangani ku ni vanhu lava nga vakulu ka hina va nga tshama kahle ka Boot Joe Boot General mi nga endleni swa ku tala why mi nga yi teki hi ndlela leyi we agree kwale tikhoneni hi huma hi ri kahle wa swi vona Yeah. because loko hi humela handle hi ku yinini hi ya ti divide hi sungula ku hlanganisa vanhu va ya tinhloko na yini that's why ti-show ta hina ne ti nga ha nandziki kun'wana mi kuma ku loko hi ri koho hi ri kwalaha ka ti-event letiya valandzeri va Boot Joe ne loko meni nkarhi n'wana la ku nghena swi nga va tsakisi va nga hoxa hambi tibikiri na mabodhlele bikiri a gigi mara swin'wana swi famba na Na mabigiri. bikiri Na yellow. Na famba na bigiri. van'wana loko se ku nghena va mina va endla yini so that thing ne u kwini ntsako luwa hi wu lavaka wa hina vatsonga machangani hina vo hlonipha hina va ku hloniphana hina machangani vatsonga ta ku ri hina loko hi hlangana hambi hi nga tiva sweswi mhaka leti nga kota machangani vatsonga vatsuki timhaka leti nga kona hinkwato
kusukela khale ka khaleni loko hi hlangana kumbe hi hlangana la Joni meni wa Bush n'wemba Giyani ma loko hi hlangana n'wana mani kunjani ni kona n'wana mani kunjani why ku n'wana mani we are one man hi vanhu van'we man it's just ko va just ku ri ku va na mhaka ta ku no hi fanele hi hlanganisa swilo hi vulavula hi swilo swa hina hi tihleva hi va machangani vatsonga lava vo hlonipha hi va machangani vatsonga lava vo rhandzana loko u ni onherile ni ku landza wena loko ni hleka ku landza ni nga nghena hi vanghani va wena ku ni kombela mi vulavurisa luwa mfowethu hi vulavula swi hela hi khomana hi mavoko can you imagine now loko ho endla festival hi ku no sweswinyana ni masuse ku humelela a ku ri na match leyi ya matsonga machangana ka hina mi voni swa ka ri mina loko a va ku na swi kota ku ri ni nghena timbilwini ta tinkambi ta ka hina hinkwato a ni ta nghena timbilwini ta vona vusiku ni va cinca timbilu leti va nga na tona hi ya studio hi ya nghena studio hi rhekhoda risimu ra vatsonga machangani hinkwerhu ka hina ti-artist hinkwerhu ka hina ma-2K mainini a hi siyi munhu loko u ku wa yimbelela swi nga nghena studio hi ba risimu loko va ku va langutisa va lava va hi sukelaka va kuma swa ku hinkwerhu ka hi vuyile va kona tihosi ta hina va kona va Buthpheni va kona va manimani va kona va hinkwavo ka vona 2K ma vona mata yi tsundzuxa yini risimu ra leri nga ndliwa hi vo Michael Jackson ra Heal the World leyi ku nga nghena the entire collaboration ya ti-artist risimu leri ri saseke ngopfu na namuntlha loko ho ri tlanga mina ntirhweni every year loko ndliwa year-end function risimu leri ra tlangiwa mu kuma the whole company ku khoma no mara I have this picture ne mativa ku ri ya ku ri na ngoma yi nga na wata ku ri mina futhi mina I don't mind ku ri ngoma leyi nga tlanga 24 hours ne I don't mind artist in'wana yin'wana fika yi vulavula munhu loko la ku yingisela u to yingisela hetelela a yi stop u ta yingisela hi ndlela u ta yi fast yimbelela hinkwerhu ka hina yimbelela hinkwerhu ka hina swi komba ka hina loko munhu la u yingisela a driver ya Cape Town loko la J John follow ka 56 u ta swi tiva loko la J John u le ka fana u ya ka number mara a very big song man mara yi lava ku yelana nyana na okay the message that you are trying to tell us ya fana na message lowu mi nga tshama mi wu yimbelela ya xenophobia i vuvabyi I've listened to that song and i swilo leswi nge le ku humeleleni currently swilo leswi va nga swi yimbelela i swilo leswi nge le ku humeleleni currently DJ mataku dokodela i profeta hi yin'wana ndlela ku na ngoma yin'wana loko u nga yi interpret kahle ku fanele swa mukete misava ya hela njhani ku na ngoma yin'wana yi vula timhaka ta ku swilo hinkwaswo swi ta hela misaveni ku ta hela tin'anga ku ta hela tikereke ku ta hela vafundhisi hinkwaswo loko mo cheka sweswiwani na tin'anga ta straight na vafundhisi vona tikereke tona so loko munhu o yingisela music lowa a twa nga ri ku fanele ku timeka swilo hinkwaswo a nge swi twisisi mara the message in there it's very powerful very powerful mativa message ku hlamula nyana kwalani le Dr. Hlathi mbayimbayi ingaku moya wa yena u nga tlela hi kurhula Mkhalabye luya ni tshame na yena I think ke hi tshama swin'wana swo ma 3 hours ne just talking ni vulavula na yena vision ya madala luya ne me ya ni chavisa vele ni chavisa na ku ni vulavula hi yona because I know ku ri a nga kona munhu loyi nkarhi wun'wana a nga ringetaka ku la ku vini a endla ku ri hi phusha leswi Mkhalabye luya a ri ka swona Mkhalabye luya u ni byele leswi swin'wana ku no wa tiva ku ri yini mina xifiso xa mina na loko ni endla this university of African medicine ni lava swa ku mirhi leyi ya hina tin'anga hi va na ndhawu ya hina la mirhi leyi yi endliwaka kona hi dyondzisa vanhu lavatsongo vana lavatsongo hi mirhi leyi swa ku nsinya wo karhi wu tirha yini wu endla yini ku va xikolo xa ku hi dyondzi ku ri hina van'wana loko hi famba still swilo leswi sala swi tirha and the problem i one ne mina hi vonelo ra mehe hi timhaka ta ku loko mi hlamusela ku mhaka tin'anga si ta shota ta ha ri kona you know ku endleke yini ma vona khale ka khaleni loko mi ya ka n'anga muvabya kumbe la ku laphiwa kumbe la ku endla yini hambo fika hi 2 hambo fika hi 7 nampundzu
ava mi byela a va gwimba matende va gwimba tindhawu va yaka ka swilo swi yindlwayindlwana a va mi byela va ku no yetlelani u ta pfuka a mi vona mundzuku what why a va lava ku ri loko a etlela whatever sweswi swi mu endlaka a tiva mirhi swi tata ku ri mkhonto u ta hi xifo lexa so famba le hansi ka nsinya wa so ku ni nsinya wa nkanyi wu nga laha ku na xisinya xin'wana xa green xi nga milela u cela u fika u mu nwisa mkhonto u ta hanya that's why loko u pfuka nampundzu va ta byela ku bava nga kona wa ha humile u ta vuya loko a vuya na ximurhani lexiya a ku vita and then a endla hinkwaswo ka swona a ku nyika ximurhani wa hanya sweswi loko u ya hi 7 nampundzu hi 8 se u vuyile u hlambisiwile u nikiwile na murhi luwa se u lapiwile ka swilo leswi u faneleke u hanya ka swona I don't know maybe swa tirha I don't know mara ni ri mina xana na se u swi vonise ku yini swa ku mentata ni tlhela ni ta ni tela murhi luwa so ni tlhela ni va ni hanya ni tlhela ni va ni hlamba ni tlhela ni endla hinkwa no man come on wa swi ku swilo leswi se swi tele ene lexi endlaka swa ku swilo swi tala tin'anga letiya ta hina letiya ta ku sungula letiya a ti tiva swilo leswi mirhi ya kahle ti tiva matirhelo lamanene a ta ha ri kona se ku na tin'wana leti ti tumbulukaka sweswi ene sweswi mi nga ti xanisi ngopfu hi mhaka ku sweswi laha misaveni se hi tirhela mali hi tirhela mali a ku laveki layini yi draga layini na vanhu va tele hi nga endlaka mali na i draga layini but lexi nga koho yo mhaka leya ku no mkhalabye luya Dr. Dlati mkhalabye luya u ni byele swa ku tala ngopfu mani u ni byele swa ku tala ngopfu a swi rhandzile swa ku a hi pfuxa na mhaka leyi ya vudokodela leyi hi nga hetelela hi kuma ka SADC University of African Medicine ya Dr. Dlati vadokodela leti a ni byelaka hi general mina leswi ni swi endlaka hinkwaswo ka swona leswi for n'we ni lava swa ku rixaka ra hina Vatsonga Machangani na rona ri hlonipheka because n'wina tiyunivhesiti letikulu leti nga kola a ti mi hloniphi because Machangani a mi hloniphi mi to tshemela ku swi vona ka ma-TV ku hloniphiwa van'wani va tinxaka tin'wana so na hina loko hi ze hi swi kotile ku hi va na yunivhesiti leyi it's registered ya tiveka le vo America nene u byele hinkwaswo a ni komba hinkwaswo ya tiveka na le kwini yunivhesiti leyi le nawini leswi yi tivekisaka xiswona why not hi nga swi koti ku ri hi mi endlela n'we mi va vadokodela na n'we mi va ti-example vudokodela lebyi mi nyikaka byona hi mi nyikela leswaku mi va ti-example ka rixaka ra n'we ra Vatsonga Machangani swa ku leswi mi nga swi tirha ha swi twisisa ha swi amukela ha khensa i marito langa ma vulavula ni byela wona that's why va ku tala kuna leswaku a ni twisisi swa ku hi nga endlisa ku yini mara hina Vatsonga Machangani really me ni twa ku vava hi rixaka leri ra ka hina ene na ku byela loko no tshika ni fambile la misaveni hi nga lunghisanga timhaka ta hina Machangana swi swa hina swi saseka na ha swi vona ni hanya loko no tshika ni fambile la misaveni na mbejela Machangani Vatsonga ya ka hina khongelani swa ku mi fika matuleni mi kuma ni nga ri security mi nge ngheni mkhongela swa ku mi kuma ni nga ri security lo no va security leti loko ngheni mi fekale n'we ma ha ri misaveni fekale mi ri misaveni one thing that we need to do mina I really even appreciate leswi mi swi endlaka mitirho leyi mi endlaka leyi mi swi endlaka swa ku mi kote ku ve ni mi hlanganisa mihleketo hi endla swilo leswi endlaka na ku vutisa nyana ne just ku humanyana ka music wa n'wina mina wine brand a ni twangi mi vulavula hi yona ka swilo swi tele n'wana ku na wayini leyi vitaniwaka Mosca wine ni endle na sisi wa mina Queen T yi ko wayini yi humile and then what is happening it's very difficult ku hi kuma ku wine liya hi nghenisa switolo yi xavisiwa ka switolo leswikulu swi le ku hi karhateni swi le ku tikeni se ko endliwa leswo swa ku hi ti xavisela hina vini but lexi nga tsakisa hi wine leyi i ku up to so far hi xavisile swin'wana swa vo maybe 6 pallets and pallet yin'we i na swin'wana swa vo 800 bottles and
sweswi nje sweswi i vulavula hi ku ta i endle order futhi la ka xitoko ne once va yi vona va yi xava and loko va yi nwa va yi rhandza but the biggest problem ya business ya hina Machangani vele iyo leya ku loko hi yaleriwa ku hi nghenisa ka ti-shop letikulu then it means where u to tshama u xavise mabodlela mambirhi na u xava saka ra mpupu so business you can't do like that you need to get the retailers laha u nga ta chela xitoko xi va xi tele xi xaviwa tindhawu hinkwato ka tona then the business will grow like that so na mhaka ku we know va koho van'wana nkarhi n'wana va nga hi pfunaka they are more than welcome to come va hi pfuna ku ri how can we market it hi tindlela ta kahle ku ri yi kula anything mina I'm a simple person you come to me you talk to me you got the deal immediately man and munhu wa ku jikajika na ha vutisa mzala kumbe yini we talk heta timhaka kwalani swi vulavula but lexi nga koho the mission me ni nga ka yona ni rhandza munhu loyi a taki a langutise Machangani Vatsonga a langutise swa ku xilo lexi hi ta tlakuka hi fikelela kwini hi ya kwini nje hi rixaka ra Machangani Vatsonga I mean hi nge hluli hi tinxaka tin'wana va tele va tinxaka tin'wana va endlaka na van'wana va endla ti-gin van'wana va endla some wines van'wana va endla yini ti-cider va tele va tinxaka tin'wana and they are doing very well but hina hi nge hluleki but only if hi swi twisisa swa ku nchumu wun'wana futhi hi swi twisisa ku sapotana ku la ka hi dyondza ku tiva ku sapotana ma tiva swa ku ma vona Makula swi swa marito Makula va so that's why hi vona nga ke ti-business va yisa lava avawi and trick ya vo yin'we Mukula un'we una restaurant un'wana una shop ya ku xavisa timpahla ta doko leta ta vo un'wana u xavisa mukumba un'wana u xavisa yinini leswi va lavaka swona a va dyi ka xitolo xin'wana a va dyi ka xitolo xin'wana loko u fika lava nga koho va nga tala kumbe u fika ku fana na lava Oriental Plaza ne lava nga tala ku na shop ya vo street lava xava koho swakudya va dya lava munhu luya siku na siku loko a pfula xitolo lexiya wa swi tiva swa ku no vhele va tata dya kwala mali u ta yi endla mkhonto u endla restaurant kwala Joni ku u tlhe u yi nyika na vito ku hey restaurant leyi ya hina Machangani Vatsonga va nge heti ku tata vanhu vambirhi u hetelela u pfala la tata vanhu vambirhi so you understand support yo yi lavekaka ka hina I supporting Philani ne Gaza endle Gaza kitchen tamali ya Freedom Park so na wayini a hi ai xavini dzini kwe a hi supporteni nga ku loko hi Steven yitini tile a yi fanele tshame kwala hayi yi ta va kona tsama kusana awat ya kufanele mara nge family nga butsani question lewan we spoke about collaboration meter ngoma le ya mena na Dr. Josh Riman holena Josh Riman yo ile imta ngopfu and loko ichaka siya stangwini na Dr. Josh Riman kuna event ta ku 19 December English Salaman yo sta ku Hope Africa Foundation lo mita ya 2 minutes nyana ku kwendleka yini expecta yini ka event leya ingata va Salaman event liya event leyi hi hleketaka mihleketweni ya hina hi positive ngopfu yona hi lava ku yi phusha futhi loko swi koteka yi koteka yi fikelela lani ti-event ta van'wana tinxaka tin'wana na vo va fikisa kona na hina we want to try to do that futhi we're not even trying we are doing it but hi support ya rixaka ra ka hina ra Vatsonga Machangani ha swi tiva swa ku yi ta humelela event liya nchumu xin'wana futhi hi nga vulavula hi xona mativa hi te hi ta it's a legacy what you call music festival ne ti-legend ta hina tin'wana ti hanyaka hi ta va vulavurisa hi lava va kona vo mu nga siya kanjhani mara mu nga siya njhani vhovho wa kona vhovho xichanga xa le Mozambique kokwani mi nga siya kanjhani kokwani wa swona salalele mayengale melilo rese ni filejuri salalele mayengale melilo rese ni filejuri awu mativa swa ku yini ne hey mina madoda tshamani mi swi tiva swa ku no loko no famba ka misava leyi ni fika matilweni ni ta fika ni fostela swa ku hi tsemeriwa switandi hi Machangani ka stand
mativa ni rhandza muchangani bya hembili ya mina hinkwayo. So, tiva ku hi ku loko vulavula hi fona event, stand leyi. hi ku vulavula hi event ne. Yeah. Tiva leswaku event leyi hi le ku yi phusheni hi matimba lamakulu ngopfu, hi lava event leyi humelela. Tinqambi leti ti laviwaka hi machangani Vatsonga va lavaka ku tiva koho. Yeah. Hi vulavurile hi ta vulavula le ka ti-social media platforms hinkwato. A va hlayi swa ku va lava artist yini na yini na yini, hi ta ringeta hi matimba hinkwawo ya ku artist leyi va yi lavaka yi va koho. To celebrate this day together, we make history together. Hinkwerhu ka hi machangani Vatsonga swi ta va swi ri kahle ngopfu, na ku hi kota ku ri a hi festival ntsena vanhu va Xikwembu, swilo leswi business. Hi kombela vanhu lava va nga na ti-guest house kusukela Giyani va nga na ti-guest house va lunghisa ti-guest house ta vo ti tlhariha. Vanhu va ta suka va bushi va suka kwini ku laka va buka. Hi kombela leswaku n'wina mi nga na ti-business kwala buka Malamulele ti-guest house ka va Mhinga kwini kwala kusuhi ni tindhawu letiya, lunghiselani tindhawu ta n'wehe, sungulani ku advertise tindhawu ta n'wehe ka ti-social media platforms swa ku vanhu va swi tiva va buka ka ha ri na nkarhi. Van'wani vanhu va tala ku tlela swilo leswi endliwa navusiku, ene a hi swi lavi swa ku vanhu va fositela ku ri va nga ya ka event ya ku fana na liya va hetelela va lava ku famba navusiku va ku va tlhelela vubushi va kumana ti-accident va endla yini. A va bukeni ku na ti-hotel ti-guest house ta kahle ta ku xonga, a va lunghiseni ti-guest house ta vona. Va mhani lava ku xavisa, sungulani ku pulanisa sweswi swa ku i yini leswi mi nga ta xavisa. Vanhu va ta va va lava swakudya ku ri vusiku na yini, i yini va nga ta va lava ku dya. Vanhu sungulani ku pulanisa, mi tlhangana mi ri va mhani, mi ri va mbirhi vanharhu kumbe mi ri 5. Mi ya xava homu, mi ku homu leyi hi xavela leswaku hi lava ku yi dlaya, hi ta sweka hi tsemela hi ta xavisa hi siku ra festival, mi endla something. It's business, hina it is a business ka vanhu va ka hina. Loko hi famba hi lava ku ri vanhu van'wani va sala maburuku va veka henhla ka makhwiri. I business, a hi swilo swa Joe na General, i swilo swa hina Vatsonga machangani hinkwerhu ka hina. A va ti lunghiseli swilo sweswo, va lunghisa ndhawu ku tlela from Giyani ni ri a va lunghiseli tindhawu leti va advertiser. Hi ta kota ku buka hinkwerhu ka hina ni maxaka ya hina va la ku ta va huma va Bushbuckridge va ta buka tindhawu teta n'wehe. Advertisani kwini kwalano ku bukiwa sweswi. N'wina mi lava ku ya buka, mi ya buka hi va November hi va December ku hanta a swi vona kwale. Loko mi fika le mi nge he voni nchumu, ta kuma ku tele mi ta tlela timovheni. Hi la se hina hi nghenaka kona tanihi va ka Malamulele. Vo Sesi va Mozambique, Bush loko va pfarini hi November ma hi fonela ma hi fonela hi ta vona ku endla. No me i tirha kahle ngopfu. Hi ta va hi ri kwele hi le ku yena cause Ya hu yo kona. hi ta va hi ri kwele. loko wo sala u ta ambeliwa hi mani. A hi byeli munhu. Loko se u nga tanga hi vuli ku ri njhani, hi ta swi experience kwele, hi tsaka kwele swi va ndlela leyi. DJ Na mathikithi va ri ma kumeka a computer ticket ne se va sungurile ku ma xavisa. generally R100 loko na zinga kahle, and then va ri yini golden circle 250 ne. Yeah, and then with the VIP 800. Yeah, so and with the mele ku xaviweni sweswi Generally yona nga sure yona 100 250 mara check the platforms. And ava ngo ringeta ku la ku endla swa marketing so he mele ku hele mo wa ku xaviweni mathikithi. And bete ri xin'wana xa kona mathikithi ma kumeka ka computer ticket ne, a ku na munhu a nga ta ka wona ku mathikithi ma 50 na ku xavisela. So i vutsotsinyana byi nga va kona, a byi volomi tibolweni lomun'wana munhu a ku xavisa thikithi ro fa getini ri nga scan very that day le a stadium le Salamani le ko scan mathikithi a ku xavisiwi. Thikithi ri kuma computer ticket, so yana ka website of course type of event and then buy the ticket as soon as now. I mhanga lava ku vona Dr. Joe Chirima, Dr. General Mosca va ri stage eko U tshama u yiva performance ya kona. an khoma na vurongonyani kwatini kotela swa swi nga endleka le a thula mahisi leriya ta ka MLFM. Maloko i nghene ku yes hayi ku right ni ta swi endla ni ri sober. Kuna na yin'wana la ku yi rivala ne. Hi kombela na vanhu lava va nga vaakatiko va kwalaha kusuhi lana. Tanihiloko ni vula ni ku yi ta va yi ri khisimusi bokisi i siku ra business. N'wina mi nga aka laha kusuhi, majority ya n'wina pakisani timovha
mi va charge mali lava pakaka timovha Business. mi va charge mali lava pakaka timovha loko mo pakisa 10 mu ku 50-50 yele 500 yele 500 mi sala mi xava nyama ya khisimusi bokisi mi ti dyela khisimusi ni ndyangu wa n'wina so lexi mi fanele mi xi endla i ku loko u swi vona ku we u nga swi kota ku pakisa vanhu yendlani sweswo mi rhumela tinumber ta n'wina information ya n'wina ka ti-social media ku hey mina lava 10 ya timovha ti nga pakaka kaya ka mina ni khiya gate timovha ta n'wina mi ta tikuma ti ri kahle ku nga ri na problem and then number ya mina hi leyi fonani sweswi va mi fonela va buka ka ha ri na nkarhi ku nga vi swona leswaku va tata kwalaha se va famba va lava hi muti ku laka loko a ta va tlhangana na n'wana kumbe munhu wo karhi a va komba kaya va paka movha va vulavurile na wena paka movha va vulavurile na wena va paka movha so xilo lexi a hi kuleni n'wina mi nga kusuhi mi endla sweswo na mi ni ta ni kha ni xavisa ticonto kwalaha gate na n'wi vole kambe mi loko a ri ku loko ni chika xitejini ni ya ticontweni swi komba nga ku event leyi ne sweswo swi vulaka ku i ya rixaka hinkwaro un'wana na un'wanyana ku na lexi a xi kotaka ku na lexi a xi endlaka ku na lexi a xi xavisaka wa swi kota ku ri a take advantage a endla swin'wana hi swona khisimusi bokisi ri ta huma from that mi xavisaka leswiya swa ambi ke ambi mi xavisa yini n'wina ambi hoyi a nga vula ku swona hoyi u ta mba ambi awu ngumhleketisiwitsi ambi leswi ni xavisaka ambi ke hambi leswi swo tolatola swo tsukisa u ta xava mina na unlimited kona le Salema unlimited yo vula yin'we vo Josh na swin'wana ni nga mi byelanga mina ni tiva ku yimbelela tinghoma ni rhandza ngopfu music most especially tradition ya any nation ni na ku ni tshama ni yingisela ngopfu music mina ni yimbelela music wa tinxaka ta ku tala ngopfu loko ya va DRC Congo kuna music wa va Koffi Olomide Shamu kwale mama pesa mbongo yo shababiriki mama ya kumbundu pesa mbongo. Oh yeah, I know. And Africa. Yes. Se loko mia Nigeria. Loko mia Nigeria mtafika mkuma Ramson Fela Kuti bakutala va mtivi. It's one guy anga tlanga music wa kusangwa ngopfu. Misa luya. Tubamboni shakarabade pasha doma vino helo jelonje hekela shihekwi shakara holo jeni ha. Even loko ya Senegal kuna certificate. Kuna certificate. No certificate le Mali. Mali. Certificate le Mali. Mali. Yeah, Mali. Ça fait rêver. Yes. Ça fait danser. Ça fait rêver. Africa. Say ingena kuna look ingena ba India ba Pakistan. India there's one artist I want to hear this one. Yeah. Bambita kuri Muhammad Rafi. Ana more than 1,000 songs. Got a love. Muhammad Rafi. Uyimbela ngoma kuna ngoma yin'we la kumhlamisela yini rhandza ngopfu mina. Yiri Joa dakia nibana pareka roke samana chahe roke khudai tumko ana pareka sabhi pehle duniya ye karte humse mulke ya dam se Matar telefona yene. You know, Plus ngoma swin'wana makuleni ne. Loko uri ku xaveni swa tsakisa you know what this means? Joa dakia ho nibana pareka roke samana chahe roke khudai tumko ana pareka. A promise is a promise. You can't break it. Once you promise somebody to do something, you must do it. You promised him. And that's the Se ina leswi va nga hi tshembisa ku hi xavela tibayisikiri loko ha kula va nga xavi kahle DJ na ku vula swin'wana ne mavo Dr. Muska ne ako va legend yo chansa sweswo wa switwa ku leswi a swo nyikeriwa leswi swa ku u legend
ani mene ku byela ku meni sungune legend ku rhandza reggae Leswo swo a ni ri ka music for 10 years. Undini. leswa so honor Dr. Majuli ni Usungurile. meni sungune ku imbela hi reggae ni ku byela ku reggae wa Bob Marley yeah I know turn your lights down love I'm blown up. and they pull your window curtain. Oh, let the moon come shining into our life again, saying, I chance u voice leyi. ooh, Ayina it's auto been a tune. long, long time. Wa swi twa? Got AI, this message auto for you, tune. girl. Nkate ngopfu And it seems I was never on time. Ah no. Ay pale. hayi guys I want to give you No. some love. Oh. I want to give you some good love. oh yeah amali sikoti ku yimelela hayi no guys Dr. Muska n'wina na papa Penny every time loko hi fane hi we karhi lembe rin'wana na rin'wana hi fane hi recorda episode kotara yin'wana na yin'wana hi fane hi recorda Mara mina problem, I'm machava ganya. ku ganya Va kombetela ku nga chavi kahle. Hey, nga machava ganya mashaka mina. Melo ka ndo va n'we. eh Melo ka ku va me n'we. eh A ni ta tshama hansi sweswi ne. Ni plana event. Ya this Shangan gang Changani gang ne. This event the plan this Changani gang. Yeah, gang ne. And then the artist letting the me tisakalamta and the interviews na inini. Me kombela ita support. Amo kombela artist ingwana ingwana ifika iba 2 songs mahala and vanhu lava ngena hi mali ya mitkurisa xitichi lexi manje n'we machava ganya machava ene a ku na artist leyi nga ta ka yi nga ti because mi khome hi leswi swa swibolwane loko mi sungula futhi mi ku ya vito ra yona i xandla famba xandla famba xa fambi xandla vuya xandla famba xandla vuya se n'wina loko mi endla leswaku ri mi hi phusha ne na n'we you need a boost of something yeah so this thing must boost so that event there we can come and inga supportiwa hi ku nghena so much mali yo karhi kumbe 100 or yini but the artists hikwati lama va endlaka la hinkwerhu ka hi will come a ku na lwa nga ta no ngeti Yeah. I think i prophecy a hi ri ka J John last year na Dr. Joe va vulavula hi swin'wana swa award hi leyi award sweswi tshame na Dr. General Muska va vulavula hi something very big Yeah. ku grow Yeah. a swi endleni swi humelela management meeting That's proposal yeah Management. hayi yi le ndleleni hambi kwalaho ku va kwalaho loko ku ri ku mi tiva na misalo mi right kahle mi vulavurisa misalo a hi lomba ndhawu leyi ekaya Loko Hala- a hi lomba ndhawu la leyi le la kaya. a hi lomba ndhawu leyi la mi endla na yena u ta va endla business mi nga mi nga vulavula na yena byela mfo hina hi lava ku tisa this thing hina hi khoma xipfalo laha gedeni hi khome gate tirha swa wena hi lava ku tirha swin'wana yeah we want to boost want to grow hi lava ku boosta this thing yani eish ene futhi ya cheriwa swa ku hi celebrate na nyiko leyi nga yena nyiko leyi mi yi kume mi interview vanhu lava ku tala se hi ready Swi Matsonga ya ka hina. swi tele ku vulavula swi Swi tele swo swi vulavula dokodela Kensile ne. Hi need episode yin'wana ya round 2. Swi tele ni nga na swona ni se vutsaka. na mina Swi tele ngopfu. futhi loko mo ni vita I mean vita liya machangana ni mi byela yo Yeah, Liya. ta yi tlhantlha ngopfu ni tlhantlha ngopfu ni Yeah, tlhantlha yeah. Masha- ta lava no principal Yes. and then trip ya ka dokodela liya hi nga tshama hi vulavula hi yona ku yi ta yi endla ne no problem and then trip ya ka dokodela Yeah. vanhu va hosi ku dya ku engeta hi nga vulavula hi nga heti Kensile Matsonga la a hi ri evunangeni la hi hlelaka ko music a hi zondi a hi avanyisi ho hlela music wa Matsonga. Inhloko. ciao